Ali. Malungal ka ngayon mo rin, albet ka adrogoy, mama, tervasyo, malukot kayungit, malbet ka adang ariyak, mamutangan mel, si sa alsel, elam lang mo sentimet, mamura, tel program lagi. Atau ni albet ka adang beltung, malbet ka gengal ng alsel tay.
Ali, mutan malungal kapsngel marar adroguy namay. Tokumet sembrang asulela Dios hotel plungyola na yang del Vlalbaskid, del teeledem lo o masa mang matawara arang lela kabalmen tablo belaw nelo bangela presidenta kaya bekla adal dila kalmin. Jakat sal kotel at ngakatukon merida arang along LDK kabalmen tabelaw merida. Madasal welcome matir tigala kuri ulmay alat takul am tamo osmo de trile introduce ar bekla adal mlay. Yang ada kan maswaka bodo ngel wasay ngarngi delegates era olvira kulular belaw logir milang limra delegates sergit. El mertial mi orang setian meeting wasay ngaram mo masaw de ngarasi is smadal giret malu ngarakal mutmul giret tumo kay ngisew giret tal am tergit. Lumreng asul la Dios el gerel o teal hindi ako dong debula hindi ako dong maalo mo dia katay mo ay tanga niya kalira bet adro mabu era mo to mura ro kulto koy di ba kul ngitra pastor Albert Maldangsang malberte bolo de sital ko susurgit dan meeting ergit mo bodol man mer ko amun pastor malungil ko singe bodo lulu awera bodo lulu akti mo yuya trabados igat mo lulu ngara selko to Johannes ra trumerul gegrel bados en malgol wase akmal mal betoka tingek elekor gamiu endi bai dia kal sawak kal melus rababier akpai malat ka egom sa kamiu ramadak igat atadu malsal mo ngila arngud segini pas kapodol ubul Dios sagi merkau mal merenga sulem ra yal kaldiber kamam ngatyang agi merenga sulem leng sil sel presidenta amle soal mei ngwai igel to kaigel toy ngara kabelmen ndaka soal mulus Javier bai soal el mertiang em sa kamam la long yagi ada dura da long lam makyon ngiter ba al wasebol sbem el gawa o makal ngatir yalom ral el mlei ol gawa mngitigai yaigel gibo mada dura da long lam bol sab amal el selki moral el ngarnya du la ringar kamam ma tol masad el mer kamam bol sab amal mudengin agi malmol dasar kau meringa sulem agi direct ngartiang oldar saigel gal nya mo pisi amre al kapsingay ka diplo oil lombalir mam mas mama kero kulgi musbe magi direct oldar saigel gal musbem lo makatngat usbil melar adam pisi abangir al kasus agi malmol dasar kau meringa sulem Mengita ikan ngarang pelang dari Yesus Kristus ini yang ditalas surah. Amin. Man masaula pastores, eso la tira nam tip. El ang el bonia belsoil. Berro sakal marbet adrogul el stato lomur. El Dios pe akasay el bung. Adito may imelbung. Egole mabot mereke la sal di mereke el domu raigel tangar nya kaungan lungil kerja beklat. Mang pangita atro omro sa malbol omura amrusela belsoy no.
El alto coradir kami la belsilet. Bukul ngitra speaker olbira ngar along. Malbert kay bol introduce tirgal. Long okatyal at ngakal. Ito ko mga tiada kam matungal sa trir. Terus tiagil time belo aso set tangra mangra tigel mga ni mergid olding ergid tal silsen. Lulubong ra kalserat ara el along ay melbuin. Mal masulang MC kalau dia kalau part la program mending orang ali set telge beltam madel man aba yingil dogora make use of it by the siogara bekel okyak sang rigi dengmei ma se do mes abdul telu ngari atanga ko president rigi da republic surang la wis junior ma minister seringi ngari atanga kal madam say udo senior vice president Minister Justice, jadi kalau hari ini atangak Minister Mirai Belas Mutul, ini Minister sel Super Ministry, jadi kalau hari ini Minister Hospital, Kafar Al-Balau, Minister Obi yang ada kan, Minister Diel Changgin, kita mendengar lingkar rumah kan, ada angan along, jadi kalau hari ini orang kita Umtera PUC, CEO Frank Kyoto, jadi aku adalah President Administration Nay, jadi kalau hari ini Speaker atangak Speaker House of Delegates Sabino Anastasio, Marbekal Delegates, ngani delegate ng ayang delegate Malgayok, delegate Orior, and may mga limra delegate ang along mga maring asulir tirigal beklaab. Tirgapmal President kama mariagi ol koramo overwhelm rai disira delegi keltmok la elgirela waktu ngel sega dan marmara balurang along dia ko meserngin atara ko tol sega da stage visit el marmara along malungi larang mam legero gul marakkalela qablementa iltakal may gero gul gerra kamam adiregal se el momogera el algasus agu marang alwasei mal se el momogera gero gul nger Itigero gul longora ala uror, emrut ala uror, angartian ala algar singay. Malungila rungu kaya bukom tira mamar adang along, eklut mal welcome kami rogoy, o mal masulang. Oh, yung lamo kita tolo mok to. Yung mga domo ringi. Ya, kados pial angara tulo may imbilbong. El rogir msa di pukti ado don ngare dul ka kalgel mo kadam larger el altar sit sam lakran. Indire kalungin la pataka tingi masigi sangal uba kalimi mok. Mal marang sudah ado gui sudah ngatiang mal mar mudu tial tengak el adlo bangget. Sel derang selwasay tialom role la presidente lo mu raw do swel matadura ra bulur belaw rogi e bol uli ra bulur ngal longan dia kasal tengah tokoy en mergi da arang long mal masaur omat kel madawrang alwasay ulgo magal momatib magal mogat mokal al kasus bol se el momotaw tan mogat moklo logi awrung ulel magrung ulel da arang long Tomulay la kung sangal kita kada mau cakap belum boleh rakam mau mul.
President, seguido el tro me imel bunga klug tulong ila di sel bunga ngi. Dire kal maklog tu telela pa president kami ma minister sergao ma directors ma trigal other olbil House of Delegates polo dingel wasay. Terwatal ruba mar asa ngat yal sega del algam singay. Malu wala po dingel clear. Maigel duil wal ku tel ul el tir ya mata pret ya bulu ngal alo. Ma ang arbitrar ka president war etay el Matias Erbay. Direkal ngariya obakala yibukul Lorenzo ongira molaw. Direkal ngariya tet sing it el ngiya tibra blura olay. Sige ustedes chip. Ya no. Direkal ngariya legislator sa olbira ng long olobongel algam singay ngariya legislator yibukul ngira blaw sambal. Direkal ngariya vice speaker olbira ng long Yohei Merul. El ngiya omtera blura mga lakla. Jadi kalau ngari Daniel Agwon ni legislator abulur ngabay. Jadi kalau ngari legislator floor leader olbirang along duway tingir amat ngi ole la speaker speaker house Anastasio. Modal siya imam may floor mo sa wasi kamal mlay. Gagi speaker ngarse lo lugar am elele. Dire kalau ngari pastor Swell ngartiang taptok tirge ruba ka marmas former minister tinaru or mendira lobangger eo lora ayubu kalau mendira telor gitu la singay togol adan ngalong malung ilar ngude adan ngalong bukum tertel kaldiw ngar ulek dia kal bukum ngomoda kamer adan ngalong mertiat kaldiw al sing singay ko mal bisulang Romsoy. Ayun. Romsoy, tengo Romsoy le di adan tu. Lagi dal mutul tribunal alele pastor Swell aygal 2 meses el ukra TV o aygel tele la aldo el sera tamra sora edi gay gel malurere dra sera gotro mu ul marmar el alchil magada qado mure o mes aygel apel aygel mukna matbok ay gana mo bregal builo mal bisula Domeseng lam la mamlakre kalbeklad. Mungil bo domu ra program lagi yang adam la roy del may mung del ka kamang laray lam. Mungil ba domu le tamo kamang la aldo du. Ma bo domu lang. Inso kan mon tira speaker olbira la rang along melbetay el do tigingel mortal sek da bulung along final opya kan di. Yol tingir di. kamal masaula eti ako mesering ko ram na program rakau mangak edi sulang Mr. Skang aktimo umtera arang lela kabel mentra blurang along obisra kabinor para other all bill
marumukulang ang along tirgal tay, makamamar adal ng along. Mal mga madawar kami president, takaw ma ministers, marukulad, malungilarang mamal wasay sirabom starter mga adu ulgirela state PC trigal balu, kalilit kil wasay ingredan mo ali adu urangan along, maral mo raigal restra ablur belaw mong saya ako malungilara rama meringi, leteta olo maklat karigid adang along alwasya angan along aptrul belaw, aptrul ablu. Mamralung ilang mamal wasay gadirengal waya bamal aswar sa igid ngiya awayan adu urgid ra ida almen mutir al chils el wasay angat long aptiru la balu e kamlo wa maraila wa arang lela kamal men tel merablu rangal along e mum isi mer kama mar adr ngal along el wasay wang arang atetele la kamal men atetele la omrolel el al chils sura do gotlo mu ul marma el al chils e wo mal ngulang mame dia kung mal adu ulit temeda mal dia lol maklok mo tiu klok tingul mor sayid e klou termal o dorsia magayal el welga mal mortigal okyak sa gid el gab singay pamal sular beklar Oy, man masaula speaker, ngungilar ngudle speaker as el mung adu e direklom era kabno. Ese ya gida lor takal ngar adong long wasay seldor rutay al amtam. At partner, kasi at makritutur, ang tadi ang tasek, hindi mo ngil busul. Mga malungilan mo, dahil ang magtira ka benor, ngilatrang, mga metay, wala ka metay sa katorogi, nakulok kaya ka nila. Luam ter, obis ra, ngalalo. Malungil gab singeng ngar alo. Tagi sel time klor government tamay president speaker house marbek mutin agel ministries. Egi damo oger agel diakal klwadar arngut. Agel gidar meng sala bulu. Dia ka boto ngel wasing marang malubun dia. Malsugo mo kam tong okle. Emlamo mal aswal wasing tiaklel sal sa katanga mataktan bang dadu. Edi mau ay sa dim texel mga kaptituro ligam dik mal maral logertir. Edi ako gikle. Lel sugum maagir kal mo kalbusak mo. Palo bang aleb dang berabal nga ulagek. Lekom giletak engar alek el makataklil mo long alwasay. Kada makatakla takoy el alsil senya temel. Eklugo kang sil sa president. Melanyar meng sa igir roguil. Rungil bayel guk makitraw do siya de gida di mal mo oger mo kload rangul. Malmol mo siya rabulur belang ka malmal teladum. Pamal sulang nga susam na mudong mantiak di gulo pamelek le. Etol mol mali nga kaso loger manggirul malgor nga komol dor makuger. Sulang. Man masaula ka benor. Sel dorur tay aigal kabelment. Edo mesal di silar adaigal bulugul, regasar tir o degree, ditul semula tokol belaw. Esta matingal wasay, tirgal urut takabal mentang nyak law ngertit, el kidira atrablu, elo tirak plasyugang ngajel bekang raal. Maulis kada semerian metiang adadu, esta kayu oltal mga takler, el wasay ikil kada semerian meting igal dorul semerian, en malumil almudo tikalom tergit, as semerian mingid bergit, ay mulgur gitu, saya kamu kira suamiu, bawa guntira, amal setengah ke presiden, el boldu tinggal mergi algasus, el ente yang muktik, buat si arbet adro kira-kira, presiden. Kenapa berarti? Kita tu mesti apa telefon? Okey. Ay malungil ka bisingay. Ya kasi bere masel bolger magir por şey. De botrule ay malungil ka bisingay u. Marte ay malungil ka bisingay governor speaker manatal olbil. E marto ubet selungil ka bisingay morar bekla adar ngar along al ngartiar elan. Ka bisingay. Ida umrar set tol wasya kabal men tergida rogui. Makama ma giramal
Bila tiwal ginamal egin arsel odor aliw. Mang tarangan aleda katabul ol ngara press conference blol maybe kata to dan mora ngaral show ngara sora din deksel mal tele del lom tira trablu ko mo kira akhir mangir ma o ay segen mal ngara rang mim amal mokte kartian meeting di kita lagap singe katame loba arang ala kapalment di ko trule mal menang asul la vice president no se labangget ma minister Werbalaw Rahel minister gidra HRCTD minister Mutul adira kal minister Jenkins trial baby na minister sergida igi kora setiar kadmuru schedule o ingarang yang mosi ngartiar rogui ni potru lenggia de menang asul adios raklangal tangat tel blal biskida rablur belaw meral sil se kadokora mimok le minister sa ngartiar de kadomas oh leng ase de lo ase kadam not makar adar belaw rogui emlo mayo borgid egut maklid maula al sil sen se de lo ase atokora gobida la se de lo ase tokor eli ese de maran moru e ndeka me doranga asule adar belaw to gobet sen mara rubak kal dios etian mal actually se electrical baby minister gid unfortunately minister obiang mlora abali bali waise mlora tokora nemo mlora meeting erse minister gid aitaro mlora Sweden ang area meeting ang larse minister Victor ang ara Fiji minister minister gid finance ang ara meeting ra EDB ra huriping so beto kakat magiluro rem nama wudi ke labalung kira dalo wudi ke na leng kira kotruleng abalwada ospe omusyo mal tora hel dan kira dalo wudi ke kira tora hel tora school ko wudi ke kira tora school al tora environment ko wudi ke kira tora environment angkol material minister kita armurtra ayegi dalangar alir Makata tadi ayaman mo kasi lobangget. Akna sige yung parang bebe ramlo tuk mo di bisar bebe. Andi berese aksum tadi bus kata malang tengah tengah tukal direktor ma bebe ra atala ministry ngartiang diri kasi mo geragir. Igi dam dengan lo ase beto aigel niam lam katmok lamang potru diri kasukan utial teal emal mereka sulira aradro olbira kalulaw. Vice President tra Senate, mar senators Madiregal speaker manadra house lo bangget regelu blada katmok kala wala la kabalment termerela niya of course pro tutela yo sangang maigel niya reform bel tira bolgira to hospital to financing akpera sing maybe ngara question gira la to tax reform ngara another finance lo bangget diregal legal bebera initiative lo maktuba abesel telara ka rule merablur belaw tora digital residency corporate registry arbitration ayel rulado dai manguksen tuba abesel telara ka rule abalwa ya dire kan mal merenga sulira ayel trial adala ayel board makamisyon no silo banggit partner git to unia of course another PUC ngartiang I'm sure to agel gira la vengi. Pero ida CEO ngartiang dire kalsi adal area member board dara PNCC mar adra PNCC ngartiang lo bangget dire kala adra board dara mar adala social security mar adra pension Palau housing PPLA meng NDBP mengarela government ang artiang mang ayel betul karmi teta maldi open awal gire lak tirakal ari tiang artia dari sil answer question gire cross act maigel betul ngaria question rokmiu tial mitira lak sengia sodal nomne asing open emi mok ngidil ger dia kam kitil ger na cum maral segi del berotel e bedim text mora kapuna el dung oi digida sel hotel ngarbabel sodal rulir al kapsinge aongera gel ngia ngara nera atrablu magi morael ingukmla mobla katakla
aigel uk rungula lang along maigel albang are lang akti sadro ase ngare aigel uk to uangal basta orang along uk omdasul girel mang speaker gidim lekot mo mesra parang ril wase agirel kat magil na amrek ngara asesel agir mo suse ngari gut maklin mongil ma arael morgi tire kan madel wase capitol ara ngarolong mungul beswal waise dire kan madel wase dire gamle dongur kamiu ngasi los pegel dongul kora mala bakara le muru lagel morur tial belu digida amal mol mala adu wase ngara igel ngia maklo tutrel rol ra belu maulan kau tutrel arang la kabelmen talora loldingal desel bebi rata makada dengar obis pergi dia kadua saya mal full speed ara trabelu digida amara ungeru ra ra ureor mlari ate ele del campaign makada mara lolding ara ete ase omuk tim la campaign em labes rakamam digida amal ngartiangan pasing mal diri agi mobes o kita agoram lo masang yang ka amre ngasular minister lamo rungol lengmral alaster minister gitu mra longa dru ala minister belam lo December belang oram lamo ya fit temet mral holding el moria tele del mal meskema ulal mo muya karmi badik por seguir baik baik sama como mucho ser ado mo malu mem du se mro baik bolo pena ulal Adang mal masara president ra teal akora di metiang alwase kaltmokal longer angi dilger girela osab aklel ma otar aklela security ra belu maka uaisel mulwase mal masala president whip seleng mle declare el ara ra 2022 algirela o sab aklel ma utar aklel ay gagidele sab aklel ablu maraf mesegi dia ko kwai ngim kor o karbaringi mangarti nga direktor akon direktor ngarti chief of staff office vice president malsuko mangaringi ako rager el girela aurere labla bulis akmal kaltmo kolonger ma direktor akon mangartiang makmal mangi lager kami girel segi mal mare nga suli adang long rate alam lo sa amal me o mu urtial belu Emerald Marulay gagi del state visits. Tira kal ngartiam ko ay sermula si Obis ra Vice President tangaria free notary public karingi. Oo, men gobernador sa amalo may selmay. Mengsil ko le good news ang kagita MC wasing malugil news mang mga notary public available free. Man si Ulmer Obis ra Vice President ra tutara 7 dori mo 4 dori ang available. Yal suma adrablu ati kal sabi ilmay ang sabi ulom kodong ma Chief of Staff Roxanne Siwal Balesam make sure at the top del mertiang yung mga state offices sabi ilmay sa babiera kami we kutmokla mang segi di ako ra ang aringi mang sulang lamor nga agar nga makor ora na misra imo amoy ila okay kapo. Okay, kamal masaul. Namos ekal enso. Okay. Okay. Mada kamal maltmaro ko law Isaac mulwase ngar obis ra Vice President ng AMLO ti akal sa Elmer el angal kapsngendi aklela Shelly ra mangsaw. Nge dire kalmal si elol nga seo lo sigay gagi dele grant. Mal nga seo malus akrant tel mora al dabera aruba ka marmaa sa al dabera belu. El sabiil lo spengi lo siga Waisel gilt maklia president makakita first lady lang artia sel NCD grant o loko makomle somiwal apply ang sabiil me ngyang osukumiwal al ato katong ngil wase package wa katmok lagi rokuil talang tingil ababier el girel makatmok la kami amo sabiil apply a grant masegi di ang ngaringil obis ra vice president ang ngaringi segi dalnya sumasyelia dire kal si El Marala
almera balue ol nga seur kami ura gigidiel al tokoira a grant riding segit ya kora abe esel ngaringi ani ako rango the chief of staff okay sulang ko nga ngilger oh okay sala a presidenta direkal Tasel tungod oto orngiar adaman mo kurusi. Hindi gira dal doli. Amlania masu balmil katmok ra 2014 matya talgibal angara 7 years sa mga taringil. Masu balmil katmok kon matamlay interview mingat oto orar taltela la radir al kira al sela balur belaw. Masu baulo otil wasay tang ra al sela tewang. Radil, mo victim, maluwet mo malaswar, auldir al sila dalong ok, maalewa dal mlara adal tira partner tir. Mbiil al ubeng tatmakalkel. Mang si adal ko radio mesel maliwek le kasi 1, 2, 3, 4. Atartir gaygi dial tewa radil mo experience tegi dal aldom kadong ngil kung domestic violence. Mangaring ala almil katmokar sa 2012. Champion rin ang kagidale Senator Cathy Gasolay. Mlola ang mamlesay nga President Toribio ang mlola arabalur belaw. Maosabaak lang nga rin Maosabaak lang suko makangara al sila way gagidal situation. Ang sabihin malom kadong 775-1690. Tidak kasi emalom kadong rakort, tanggel nga rakort, tangklela makka oy may. Engay gidya sa BL, ngosukal mare adal nguwa o sa baak rakort. Nga ramo nga gidya dal more obis Attorney General, ko matangali at torut talam sa mayo si Haru Ueda. Tirigay gid sel da bornya da malara, ababiel ang klela peace band. Elan si MLD, Court of Penal 24/7. Magiblo ultma ka Mama Associate Justice Anora Ramang Sauro dim al maral al mga ado Dr. Wali ra Ministry of Health and Human Services al maral mga ado al gira lo osab aklela dalong okla. Elan direk kal ngariar sa alal mo ngaraway gaygidyal taletay. Magtira ka logi utiyang al suko makangaraway gaygidyal kurang ngarinya auldigra al sela dalong okla mo makadong al memel si edal al ngosukaw. Kaya ka lombrida dalong okla. Hindi oridi sel makita blakarada mang sabeedal mo makalkiel nga rabud karura ng algir. Legel dumang club alcohol sel suko marangal kangal al sela way gaygid yal dalong okle mo krol en klo ate elirel dirikal mo melek lerti yal lomrul. Al suko makardile komta sulwasay di mo ilalong ale nga karuba karanga. Kaya kum sa ale, da sulwasa nga niya alam maltemaleng. Ang baim, baka sabi malol pati nga tiyak. Kaya ka, bekla adro ko nga niya alam maltir, almomimok, free from violence. Kung nga malhebil subject, tal tumaktilwa siya kung bukusada rin. Tindi neso alo ay sulwasa mga ringi sa gidil. Victims of crime advocate, boka, malsiil, kolra, 488-3198 tara o Vice President for more information ya usab akla 775-1690. Komral masala ang amar ko gere ko ka turn over el moregal bebira. Oy. Yang kagita malmasala president hindi kagita First Lady please boldo ora First Lady ang artyang Valerie R. Whip sa gitmakal kayap tulula madal sel campaign ra safe. Malmasala sel safe SAFE. Seatbelts are for everyone. The kauklat kalwa sa September 29, 2022. Malik medo. Ang mlamo gira dalaw seatbelt. Yang lokal ngariora elolo marigila girel nga car seat. Aldo madamot mo katya nga iga osab aktelak lang argi. Ulo mang mo nga ako mutal mi mokal gel girel. Tiyang yang kagi dali director ako na mo ay say gel timal. Di ka daw seatbelt mo mo aksidente ada
Sue bakal to patramlal murudolira. Mungarang klelen dim la kalaw seatbelt. No, it's real. A presidenta si El mo is experience real do mga artiar el ang. Aulo seatbelt tamser al accidental roll amlila niya alelakal nga al sila. Amlila maldo mang he's still alive. Ngilo seatbelt. Sel lurela first lady maging arti au ay sa adiri kal mala donation ra car seat. Mang mo si edalol nga sir our family sel tir ospe a car seat teletongal kara toloy aldir kami el mo sik sargil el mo sibil nga al sila car seat. Ang malsala first lady guktir kamle oto bata trail car seat el al sils al mora family sel lospe a car seat sel labol September 29, 2022 mla mo gire dalo low car seat marangal kagiril nga a car seat marangal gagidar maklol at o seat belt mang agagid ya sige da ko requirement ta kauklat kani yang kamal makatatal mga todo mo kamal masulang alutan mo nga agad reklutal may Oy, mlamot temel selger, ngidil adang anyakalin. O da siya imal kadam sa TLL. Ti alal ngarti tigale kidil longira galger. Lemeger, ngidil ger. Kabong pastor. Kota ko ra, malwala kladang na rin rabulun niya kan sabi, arbulis iluk mong mawar, kata malaroy de, mal, kung akroklet atin mre, tamal. Kita ko ra sa kaya, direkal nga rin niya, para direkal niya adara ABC board, almle, September rudim, yak mle, mlo adara ABC board ar bulu. Ay kalbekal agim subay kel tetel alul el dia kata doli marom nga ay kal public place o ay arwata marwa tawang ada kal dia ngari umali hindi el timing paratin ada pati mo ay kal sebe bi nga el me mo dia kata no sa kadam karal la merilia kal tangaringi mrula aldit ay kita ko di sa pati. Mansulang pastor. Nga kaya direktor ako na. Hindi ka buwi ka lang along. Kadokora manlo sa hindi nga niya uliol giblam uli nga mga kabanor. Gilen mo niya bulis ra balud ke ra balu. Mang el dokora mla euklitial de klolu yor kide logam bang ringi. Agi mo tutti selurior. Se mo mistri rakisi ira Rangers ra balu, matamo enforce la kama mapakaberti. Kung niyok masing malmering la nga ramal kayo kidong tmok all the way mera ngalong. Kadam sa da alu mamlay may galbe la balu level direkal long sa aklutir. Ding tia blado tutti ra ngaram lungoy malungil isel yung imara. Audio lom tirtigale National Police el bukkela blue off ninge ya madala audio le kama madiol ng sewri mal sabel motaw test tiadi mred toy la di next week ngam mo toy and then tiagi del enforcement ra omli merom se mangaringi mong tadiri ka mula bagay di klisi sibil di site ra ade di tirel mo ra korte mom sa dati mong already na maluk na malus na modurok na mo ra final stage. Alokula ada matangali, el agi di mo tuti segi the training, el prepare rangers segi mo mosubiri el madu el bruser process. Amara process leng abuli sa ultaw talala, di talala au tutak. Mong giren mong ilagay, siyempre kong mortir, tiro o mesringi malsuko mong ngil, tamaru lew tutak ton moragor, tengi atop de selbabier. Makmadangali selger ma sereng masing malnamoktol dang lugeng ng talbulu gimlarong si mla mo merek selurior mla di kru ngaw seng tot selbabil me malaringin mo mga lusin mo kom ara process of the root ringin di waisel dilia amara vice president other lugar ding ali luri amina lamertir mangire del lobasegi del process ra omungol ma tirak la e ol tauter sen buk kalmelala
Namungil Pastor. Sula. El question è Pastor Girela ABTC board. Oi. Se cloud tutel elger. Ang marang ari orda so se sel agire del mutulo gi sini lurior SMCE. Leng dekadil sel tabatab direkal mo osoy madirikal lotrula la romal morar underage betoka talamal domes en marar al time. Di kadi sokal share imora statistic kung mesra report tra titira 1980 sel time vice president le 52 buris rablur belar roge 52 el al time teterar buris 200 madaringel ar buris belar el al sils abol dolda kara rangers segida atara kotter kloa reder omangkar menggadamral gira dan mokai ngasel bekla de mamul ralla di aktiri kal ibli imora statistic mle 9 homicide sel saka 1980 so akum da kita namu da katwai say yeah but anyway malu sulang ra wilger oi tet Officer Kumam, ang private team ay hindi marala legal. Magulugoring iya kami uba complete surveyor, ma-planner, may magkura utang bulur ng longol sa PM magkura officer state sagi ibu lagi imol bulur di ko na nga iwangela imol as. dia halak paik pesat te alla gobernador le gimna do du nga gobernador ma uong te lura do do ngalil waseng gira de lo tau tenileng maral como bura obis sula ka gobernador kam kora di update tergi de aligi askara director malaire melmel Malso amete telia mo gergi de koram takal mo malimeng roen. YC kidar adang along Amaral Milgado Arur, a state building, raklok clear at. Seralom gado oringin dim lakal kaltuk lababelo seng klok clear at. Ababiel git makliag kuni ona kamura, amlo si edalom gado oringi manglaringi au ule gudul magado or. Ding dirgeli sa bravo mereka decision rakaril eng lo makatitlo seng klok lela kablil. Therefore, kadiri lang leda o inti kay logor olbil egom gongera 45,000 makadamla clear ni ela tira di lu wase kom si te ala lo ngaringil mo June which is next day tuklugok o gore kita mo masaw ngil wase ngarinya sorir malup elang ngaringi akla lublu sebe edel morngi o yung ngaringi kita ngaringi atemel long low city Pai ngaringi ak sergi dolom ko orak lalo rati akal plok lela belur ngoralo. Mang sabel makat mok linding mal di nga makami or other olbi lamo at adu ya on tila belu nga ka milokora uong ma telara ruba ka gimlo mesa president whips. E ulalingit ringi ra udaswo. Mang yes mla mokut makli mang ering yakuk mosmodisay. Ang ulumdas wileng mle prioritize state building ang along amle priority. Digi am lakut mukli ya unti damlong eng yam lakut mukli sa kitalong. Pamam sulang. Sula Gobernador malungil ko singel mirar adang along nga kangkle ka Brian Ramarayday nga ka umtera officer kidra public works o isel tikingel state building ra ang along akmlangu ameire ra officer president elo asya ko teldaw ursel urior adomu oringi larak elo ba erul dart mo ko yimel telael tal urior amom god or rap esel officer state tal officer state beto ka moklo urior girel makatmok leng mudor sel gotel girel makatmok agirel modong ok nga ka makabernor paumter olbil paumter RTI
Litiang amo obis rega gi de lede li ga kletial am travelur ngolong. Mergo mai garo gulul de swir e mail multil moblai. Eni amu sebe el morabid mergo nge mosigra kan traktor momruri. Aktir ga mangir segi del gora mote al ak modong oklo bangela gobernador mas speaker ma aruba karablu mergo nge TV lo asia blind so miwa ani gail 4 story aluven so miwa klo amakasakasel ay gigi del talang segi del scoping meeting giramel mo dong okro bulatevel mergo nge komus kama ul de swiu baging usigi del ul de swiu lawyer ababier kadang ulsigi akan traktor mo mga orablay. Ending girel el arag ang mga tmok lumang. Paloling ito sila si Gobernador Kaumas Speaker. Maruwak, bodotak, emrokong ito TV segi del scope proudor, emroko do mura procurement. Komsulal bekla. Etet, ngaring ato ko ilir nga kalwase, kakadil kautang, eblam sige a state office. Sel gu spear ngi lobby sel ngarabi tarara tugil el morabadrulaw a state building. Sera wol merek sel decision madhara ang algrayong nga kamle decide lo say me officer ka bernol lo local more say nga kabya kasi el di nga kaltang ek decide lo say nger amo state building. Dia ngire mga other all bill tirams ka blessings marubul ngalong nga kamo other little mamot mok kurni every day change sa sautas yak mortir mase nga kadim lor say leul makmlong aul mesringi luasay armi tu utra kayo kalmaras padal mo ulay almet di mel tuak le di maral mura asimra mangsay adyakal state building aktim lor nging mo sa egal masyo rabway el itu tamar hendikya wasip ilme ra officer state mambulgulak mongrang giredal momit pamiul teyay marador olbil mangak yako mas kakaudas we other aka makmomrurgi loba kairen sa director Brian Riley komad sulang Gumdal swe hindi ka ba isura mulwa sa kadamagram at bul ito uspe ang asew kito patay toryon lam kaduratan milyon a private baski na certificate hindi ka arod magulugon nga sa kaya mo uspe ngi mong rigil keep tragaul mera at ngalong kawa madray bla tial blue dia kam plokol at matubak tial blue Umlaru sor mo sa clear bulan madra lingit ring. Sulang etet. Pero po ay sa try mo lang. Ali. Presidente, mamleklo isur sel PMS sel PNMS. Mamladro o mangeda ok mongari tirgel adra o mangeda tial belun ngartiang o moger tir. Sel tal obra maral ngarnyangi Di dengar lang malklo. Leng sera alo long soko sa tirgel mlat tial belaw. Tirge di mimlakan til lola ay kan ngig. Tirge ondi mo kulding mawa adeng mle makasay. Le sel wana dial mle kloera mle masara ang kasol. Sel luri uringi rogil hat sedim le edeng. Hindi agimdul mong mo suda adeng hindi giredel lomda sutmun mo magarang indirect kata mo open hindi akadir tiyagi del sanctuary direct open artial sanctuary ra adeng bol sabira ra adel malay
Leng mal kloa ating even selbo mga tak kungawan ating nguawan ating nguawan. Dia sabi man montangatya ro kul adal ngartya bulul mga tak mulu ay gid tukul gugod. Manggire dal dia dit tiay dal marine sanctuary say gid shark sanctuary manggire dal lomtas. Ang sulangin oba, kita malangat tangan. Yang hari aku semua orang yang luro banggir. So kalau nga, tiada nung sa lubos. Saan mong meuk, tiada nung swel giret siya. Kapong elus. Ngilgap singe oba kasulang ra karim. Ang angkla ka lukusis al. Nga angkla ka lukusis al nga ka sulang nga oba kara malungil karim. Nga angkla ka lukusis al. Nga ka ududor kami war atrabelaw. Lungara Arcelurio ra Bureau of Fisheries. Mararingi kira la minister ng artiang ang kora makita dito ko akradilo ko sa tokor omangit. Di kulangit bok kamil maas tiya kora riol buhay pere bok tralonger. Asel luldas ra Marine Sanctuary ako ngel wasing kloa datu ra buhay ma rasyo ma newspaper kirel. Kitire ke ngaringa patokol kakaros luldas. Di ako sel kora osanga maringi amal ngora mal di for to ko ya kel ki momtas yang kora do daira tial luldas mauriol maran mo. So kora di mo oltage gitel for et kora tilal isur ka mo wan ra gitel wasang makarapot tongot atu ulgirel tilal maran mo. So sel kota luldas o wase kitero kul atrabelaw umarang ra sustainability se kora to kora para del wase kita rokul atrabela umarang alwasay. Ikaw tapet, may kirokul ngar, mati kalangar ngar alsel, aswa talo lamolam mo, ngarangin mo ngar matat, dos PR atrabela magkita al kirbelaw. Sel mo mong erung awasay. Kadaw marang alwasay o mangyad al mlarangi, magkita al atrabelaw, at imla ka the full partners. Kadaw marang alwasay, imla ka the benefit enough for a resource, ligit amle ownery. Selong ete, awase kado marang alwaset tel tokor omanged. Aklaw tutrel, algirel sel kora omro led al adal bela algirel amasisi albalul sabel dingil magali. Sel waseng food security. Sel mo mongong number 4, awaset omanged algirel ngarangi. Agirel ngarangi support taklangar madalang aklir al adal belaw. So agigid akong tasweng Ay kita rokul atu ulmaral. So mo kata more say kita el basic el toda ra udas yang sabi adal atu ulmaral mo. El asel kora ku karingi sel plan na territorio makamam ra Bureau of Fisheries el mo kata karingi lo se Blue Prosperity Plan. Sedi toko ra ngabar al kora dio to pal mangususeo ang yeso el merikit. Digel toko nga alsel awase giret gid el atrabelal mo mot makarokui mo ko through a process la drang bar mo ko ngil wase marine spatial planning et ya ulo ko mang meri context ter kita other belaw eng selvol magita babalu e mel wase kita ngara sawa ngara mukta kar kita o mangit tangara ngar other tialo mangit et tangara ngira tel protect the interest ter tier saal mardil makombali mashobay so say kita marine spatial planning process agire lurior kita other bela molo out of weathering esel korong erung awase sel dom korok rato ko ra show baer o mangit lagi tadir kam sadra oba kangar sel dul waseng
they boat or artisanal fishery. Dil suku mengarnya ul deswed maurung ule del mom garok la shobai ro mangit. En gire del mom du mom dengel wase magarang ado bertoru resei. Agora toga wase magarada support rabofi. Magarada support ta five el maral mel wabofi. Kamama matitur el maru resei lem diagim atra shobai. Routinely a Bureau of Fisheries and the Bureau of Marine Resource adim lagal lom garok la shobai. Kardine support. So say gida wase magarang abado mes atre tele la shobai armadu ra shobai el mo advice gida el mo magarado magarok sel fishery. And then sel longewang sel mo or obongel se wase say gida tele la shobai o manged el swada mo mesang ngaral infrastructure ada uspe el mo el support or allow tay gida tele o manged el moringi. Sel las al sel fora wase Sukum mong develop para fishery and kira develop aquaculture. Desel kukwal o mga el mora tel tokora o mga darang wawal. E dirigal wasaigal aquaculture dirigal support a livelihoods ra mikikarel smallholder producers ra igal balu tikaloser sa kim elatan namos sa taloser sa angig namoringa ser sa mall maaram room. Esel mo mang last long ingil sel ender sel blue prosperity plan awasay kamamal Bureau of Fisheries makarasa amal mo role mo magsisi el mosab amal tuti angar alam ra al sel ti ay gidel luswedar other belal wasi kada mo role ra fishery sector gid ang mosab ira gid rogu gidel for do dara say gidel plan. So, I'll say gidel kuk na question rakal gire la I'll gidel issue adire kal gire del momes maluud ang ngarangi timblang ngarangi ngaramol may makata mo omes la say maral affect ra why ka will they fish ka will the adra balu ngara ngarang amo pasyo ra I'll sell tel fishery sector yung ngara challenges ra ka makarang bureau abodol nga sir ka makarala adrali mo sabi ang suka ul mugro ul say gidel kuk tokor o mga del ngarangi kut makliya atalang aklem ma abalwam rangar along. Presidente, kau mabay sarbor bertial blar elang. Ako tel Greek ogel wase ngargera kya pitor ablur belaw. Mas speaker. Adong mok klablu, el dia kada borang egel dia le dong mok ringele kada web tratao. Kada mora klol blu e mga mok ringele tok ada me sois. Makti sokan mamnel wase kya pitor lendir ngara ablilio na merngao. Marmara babal tao. Seguida soal mamangel wase malangaringi. El ngaraw lusiwa education ng namo mereka maki mosal akal adar babal tao. Agi dia kora ikel kerel destroyer kumsulang. De am sulang ra ungil gere tete kumral wase korsa Capitol ang arang rulmud, mga officer kita ang rulmud. Hindi ay kalkakarosan ministry ang officer tir lolge tir ay lurerir. Dimlador mo tospe. Mga of course akort ang officer tir ang rulmud. Esel trial court ang orior. Ela mostra ministry of finance ang arang rulmud. Tinga rigil bibira ang orior. Education amral waise officer tir ang orior. Leng ngari seklo officer tin ngar orior ayel officer ngor muda already maseket al sumun suadal mo rogul mo ang el time ng adri abol sabel di sedalo sa olbi raglulaw ang runmud mga officer president mga runmud ma judiciary mga runmud ngari abren certin ngar orior mo susera adra blu lem toka Ara adang orior. Oh. Sulang na wilger.
Mr. President, mlamo ewal rakal governor. Di rakakabol klawadra rang ria adang along sel stimulus sel milingat mok per sel building lang arataw arang arabaw. Balmuter lam tidir ko keranga. Since 2016 ang bulwa sa mlamo 6 years. Di rakakal mereka, di rakakal mo el mera balurong along. Para adra balurong along o keranga kalwasay. Tiang clockler adra CIP. Arang ko minister ngatya makmau tringin ding. Hopefully sa PL Brian Ramirez Modi leng agula pa siya singer sale na mo start al deteriorate. Ya ku TBS lo ay selwasay. Ngi regal sel mo mga kala stop. Ya kandem ringil matamala turiste level singer along katamo mga age udi ol ngi taw daw dara klol government. Klung yawal mligil la bulurong along. Di elol marakal pa ato do mutmok ringi. Itiaselom hand over ngin bereng along director ko menga ngalam lam statlo kay sagel rara boardwalk al morsel summer house ang arsig ngungil el igarak lakang godang al mereng along sa amul sukura se selu daud yang nga bebira members rata bebira state tam lami omes ringa se ngungil ul dasul mera bulung along ding ado mes ni lamo diakal safe el girar turista Maradra bulong long please once and for all seller ngim closer ngim hand over ngi or kandem ngi dalo trao si siwe ta abu lar adar long mamsula Misulang Governor erel di busa obiang em aklakan diungil agi di nga imol tatsiba nga kamo obiang gulmo ora alda amel mleger ya uri ulang lo ongit telwase ta kandem metelu tra ulel megungel tablong ako akmo omte era Ministry ng MPAI Bureau of Public Works mal ayaman mer adar ngalong tugunir adar ngalbaw Aureo rambral sel losa adar nga Governor ngiratrang adambral ulmu ora 2016 LL 2022 endirga kabol mere Aureo mandekal sa amel hand over ngil Mora State emral mla medam maigel atula tel duduloseng ngarbaw parka nga kadimle ewaklo kak mertial ngaralong emle mitama president trabay rendil lagi bomre karsegi yagi guk mlorsel tamang summer house rokotol dimle tri may milbong lagi borang ngarbaw Governor agi dimlaningil mo milgol kayak mo mew dertial meeting mailal sentiment raw ma sentiment sa adang ngaralong adirekal sentiment git Akti promise na adang ngaralong maradang ngarbaw mukha Governor wasi hindi akal sa BL a Bureau of Public Works el hand over ang ngarbaw para kalyokorkaw mga along state government LYC kita conditioner ni mauul magimlo milgol ko ngarbaw agimlo mes ay rokuil el ngi awab labol muutul talang tingil ti al park osi kroleleng mobes Raw era gim watas ringin Mora State Government. Siya ayak sokor nga kalmora adra kalalo. Akti era kung simre presidente akmalolingit raklowreng adra kalalo. Tialurio raw lumura 2016. Akademle award ringin Mora Bali el Rainbow Construction Uncle. Tiang akong Bali ra kalistus pasisang. Kada mga tmok sel para yung mo niya kariyor. Akariyor mo mosme erengger ruwa. Ang alagay lamlo uger sel kumbali ragmal, ang alagay ray buuy.
E ulubasel kong bali o rurtringil amlet tarra kamatedo. E mosmer. Matial urior amlo matrop. E kadam lo mring ilwasetia kadam makraringi. E dia ka adel mel mo rulia babil rakort. El mo ongra la estate ra ay buuy wasisang. E la awasya contract ta Rainbow Construction. Mangmlo dia kalsa ela kabilmental lobudikil. E kada milingir tir appointra, milingir sel family, surviving family ra. Mr. Wasisang lo appointra, ahens ra takaol, lo administrator ra kloklel ng gelubak, manggelbuy. E merkong yung asbe edel terminate sel contract ring. Masira terminate ra contract ring, ang laam lebakor del 2019. Etiay gid ama osigra kontraktor ya gobernador konge mo uger am neurere la tarara de hotel meringil. Tirigalo construction ng artiang ako tumatingi. Meringil to ko abo uger liability ma am neurere la tarara mong aurere. Kadam longol tangat ma island construction marino seng lagi lingil mong may gigidal ngaraan. E gitira do ure lo bangela marino mel amra krek ending agiramel turnover in ma state. Akmal di beslo ay sa akmrul handover ti al ma state lo ay sititil. Makmorsel kurba kung sabiek, yakabernor ko mas pigil. Marado ng rabaw. Elwase agi malas maldi el albuy rajun. Akpase el albuy rajun le solva klesen jun. E agi sigi one tool kombali el mom kadal mutul facelift trabla el mobes. Mteigel mla mo utal al saklela sa house. E dire karulia wakwel mo segi del leul de suela gobernador. Ayel lul de suela om dilung amot maut. E misel bol meret yagi hand over ngil mo state government. Sing ang siyan siya kalon tirin mo ay say pamsulang. Sula direktore, sula nga malungil gere ta gobernador. Tarmarpau, se maldim lemral statauro ringi ang anisel dobu ringi yamak pa en tutu clear betula dimla kalau tidak pasel dimla little al time ditul gibel ulen molel momu selitan imran merat ya mo meteng tial mo maka segi kan makarang sebel ko am dia unya singun Masulang eruba kara malungil concern. Maral way sigid, maral koram looy da role laba, hindi kita mo sumuklin mongil. Akmo arada ka nga reclaim na rong si aker, the swim, makada mo incorporate ringi regigid corrective actions, kada mo remove, selgim hand over ringil mura. Officer Gobernador, kada mo la address at tilagid tokora aral maradobo. Kome ngariklim di ngwane question ra tegi del mora director tegi del osa tani ata marbang klega junior temo nga ura ngalong state government as pan coordinator degree ko sing ora sing le 2016 and start aurior los mera adlo construction mo tumingil 19 mo 2019 mo terminate contract la to sigra Madigri ko si mga tetelit el contract kabalmente el sum ko sa ada 1 year el contract lo 2 years el marura ay delegang en dagal reli dagal default el contract mal sa el terminator niya bo si granex seguida gring google ringilen ma 6 years nga kadiri kan malko lang kadiri ko expert tal tar marbara kegrel merala mal klol problem mer kabam ul magdoger sulang Sula direktor. Mal masaula geng Mr. Temo. Masaula Mr. Temo ramalungil ger la tiging elalla. Aktimos mo di sel gudang lira al selalla e diregal agulingit telwase kada other belaw. Bakit diregal ngaringi sereng argida other belaw. Oy. A kontratam laringa temel. Oy. Sabi edel wase Rainbow Construction amne default.
sum chegi del term lo sa dring gel bui. Okay? Mang legally ang ginelobal sa Rainbow Construction. Rainbow Construction am na dissolve. Hindi ka lang nga adal to oral spedel mel serial al time. Tadilul si gramo temporary administrator mansabir el terminate ra contract e ulangit el wase lagi mobile sa. Maigang hablo do kadamlong opinion ra Attorney General el wase. Aigang sabied es contracting officer nga kaksabied el waiver tial girel balsil tira. Amlehen sil sel time wase. Kida other belaw ako to close el empathy kit. Hindi akal lalmada ada mga legal. Kita ba ado mal sa tirkal surviving family members. Radim lakal TV ran dire pol math. Mang agim le close ra contract dim na kalopal. Siya ensel mo ngel dim na penalty mo ra Rainbow Construction malubeng idil surviving member ra family ra Mr. Wasisang. Direktora gumral wase direkal kontrakta government tapa plakatak. Kada haraw seb na kon mereka igil na mereka lurio. Paise Magami adim ne haraw tir igil na mereka lurio rung tim lakam bestria rung na amount raw do malungan raw do mospel haraw ta igil tiga bibra kontraktor waisende. Waisay ser al mangil tenggel temporary administrator agim no dong okle wasay. Tiagit sel mlomde el amount tengara kontrat el dirga kal haraw ngi le kor komiu. Gagi da igel urior el omgil tmoklo to date. Magardi mo sa aral ang gigi del mgil tmoklo urior magingul mas kamiu kamiu forfeit tial mede el udo dra kontrat. El et no penalty. Okay. Men oy ko tal amnes be edel waset to mal se to karang di al tsugum ngarinya adel gire lobal sa klubu breng ko melsak. Abang konsulang. Sula direktor. Edol mo mager. Abo, kamu Mal somil di orang isra direktor malahire hindi ka korango dal. Marputukan minister ng artian mal samarian mo dadu hindi ka gian mortir. Mungkora atalgibel tala kora atalgibel melawal matitiol duro koringil may. Mataragera tamlager nga kalwasay. Mlamo irura kala startup esal government. Yamlet tinggal ang kal presidente adil wasay. Como concentrate tra tourism, lesay yaw ulaw ngil local revenue, ma food security. Mga role mer nga kasi ngarakam lakut makli, el gire labulong long timel mortal government. Mang tialgera koradi iduli ulingitra a minister mutu ulal sukum sabel leng nga ontigam logot legot te mortil. Legumbrang lo segida state agire del los pera resources ra national. Kada mo ngay ogertil waseng makaragim gat paklabulumam etiro uspe ayro egero gul dai sang tiram lasu losis aklidung mo se edel digid self sufficient. Mal sulang e minister. Sula ka benor malungil kap singen maradro hui. Akang kleka ngiray belas matul. Ak Ministry of Human Resource, Culture, Tourism and Development. Tial gera ko tulungil gere kita namo erura kadangara COVID. Bako batanget mong almost mlo zero, actually mlo dia katal tourism merbelaw. Lun mo sa 2019. Hindi sa 2019 ang anya program gibil li lomodorngit mong alipas. Sa Lurio Labanggela PBA. Ya former minister amle at one time in Marabor da kama malurur talurior. Magimulas mo lomes nga gimnom subra blura Taiwan. Waseng ngaral kora tele la turista los pe erngirse el mortrigal indigenous la. Actually selem lek ak trend rablula ada maral mora tourist el momes aigel maral kora syukang rablu. Ese dom godonik mun tribal tourism. Masagi dra pre-COVID agimil li kabenor kamadangi. A program el morabek kalbulul identify gel wara lemadu ngil toy. Emhitul gulwa gyul mu rai. Akti mo blakatak la ula gyul mu ursem biot nga kamoda durti. Magim lomes at mungara kora asset tertir mga both al av maklalo ma historical sites.
Emlam tigal mo aira ngarinya apa ngi, ngarinya kloba ngi, ngarinya maas merulakal, yang ngarinya kabe kalma amore. Magulangi trakadoy maradal muka kadoy lulu kunengel managing director of PBA. Muka ba mosu bertial belut mung. Lagi kita la aset kadam karang emult maudo. Magimlo rulya kontrat el tripartite. Tripartite tabulak mung kaldel el kontrat lo bantir tigel adal stakeholders tigel adra belu Michael Klalo ngara Michael Klalo belu. Ya mokte kersa gim lam tiging mugita adar belawa. Ada kal necessarily kata ngara imol belu nimlo ngari ako ra how should I put this nicely? Ngari uldi kara dolong alet. Magim lomes at mukadam karang rule agreement to bangala state, agreement to bantira klobak, maru bantira maas and din kal kawat ngay. Hindi temru ra imol lurior. Agimil elil sige ta kam strategy kama. Magim ra klobak ya wase megim langira pair kamiu e pas kama malulaw spel. Iwuk mo ra maas ek mo kami moru lakal. E kaya kita gel kuk somam omorul tilet-tilela omorul kal. Hindi ka plastic, hindi ka color belaw, lukura sustainable. Masirabol dak segi da kama maodak kuk mara state mo kumin si il manage ra alsel tial sab il malam le clean ay assets. Manggil nga ka benort bawang aselta. Magyul dak kya rogi rem lorngi segi del sel tour raya actually lawin ra golden award ra pata. Pata sel Pacific Association of Travel Agents. Leng imoragel luldak takay ki rokul domdas wal tokoy. Makarang imornya kal belaw, ang loy belaw, may ki rokul tulang tingil asyuka ngargi damot magi katobal mangargir. Misegi luldas wal sara bolda keng agyup tatira kalkang kodang almlong, ako terklo long de balmleya siran me President Sara Taiwan, imnarnya ardar tel adal mley. Masir almet temlot tur rabay, ngania tur kay del ngalgra state el Mnothur terkal adra historical membentuk telang tingil ma umusodel talbay mumlet turkai dertil meliwek lar ma asar mu lakal indornya telgi bengloy ke taharo apto keludo del mertir mencekal wasep endak porula WIOA masrabol mereksa lurior el do covid etrigal ma as lurior segi del lurior amlo ngil apa bingir metmil laudo WIOA am sure semo open apto kelgir Mang telgi bel koram le leader mo segi delungi lorior. Masira gi bali sa lorior rai and of course a minister amlara former minister amlara border kamam. Makado am le invite ra akuk state kami am le hotel state and maybe legal le masu ber segi lorior. Mister over rai kum kuk ngilu punta kam makuk mudur kami kum ngilul mera todai. Mister over todai tilo daklon ngesura PVA Mol ngoser kami mlo mru la begrel blara todai mumlon ngi sel kuk ngloy ko makuk blungur mlar ngi ratodai el direk lo dakyar mesel tur ngara badrul aw di ka benor kam tangi akti mo blaka tak man ya mondal ngi ura badrul aw direk to ka mondai ko tam ko gidel sub ok ngi mesel bon ya mondai ko duk mlom liber ab esel rail more serio mang kadam ko gidel ko ra musum to ko inting ay kita kel korangnya sulgi blamul mer kami eswa kalme ni trakadoy balbay leme ko ngani akmal klol ngesul blal ali president whip sa amlo sob el ko yu atara klol ngesul me ko ngi tra director kadoy rolo ko bel saudi sel klol EDA grant el mo shusen tial ko padro law el improve ringin mo sir tourist el meri kami kadoy sulang minister tule malungil kapsingay Singay Governor, tigal adal okya karigit. Sel EDA grant, sel EDA Economic Development Agency rabaluram rigel. Loriate al segidel opening statement ra Governor sing mlelingit tangeso. Ngatala Governor al mal dimgud mal diaw dengwal se gato ingani anges sol merabalu. Makusya di nga kadire kal adra bebi rabalu dik mosuka. Mang lay mlos ela minister kamamel kimuriore mosam secure segidel grant. Makngartia malungi larung lo ay simsia ngar along padrul aw amo malara a grant and momrura pora selblay Governor ble damit manggel bugilo lo bangeta destin penland agi ul bangela Governor ma office ra CIP radala director malaire emla design ra ko mo
building and mo house ra ko ra gift shop, madirek al visitor center, emoriya kadalala ko ra open area mal badul sel so kalau mo $1 million view ra padarula. Ese ko ra makateta project telegi ora lo bangyala gobernador. Direk 2 weeks ago lo sabi kal ko kumit tirgal tour operator se gobernador lo tatrir okya kalmay. Giredal ko kung sel ko kora idea team or perspective team sa okya kalmay ngara direk sorry lo mes. Mga niyang will design giblom do dong okla bangyala adala director malayre but makli ya gobernador amla approve ring. Sel grant se kadra laudo di mo la ko ais ra amount. Maldi set mo adi $100 ra. Oh. Se modagaro gire ngara 450,000. Mung seguida nga ma-minister betul. Ma-minister betul marbebira adama mamlo sa amal ko mura marigel. Beto kara adan maral may asko gia UE am lama increase mo 5 flights ra next month at June nakluko. Makado message gigit improvement ora lo manggela gobernador mar adal. Itralo tatrir tourist and bebetul tiya. Di gigit ako at isa kalo ay se sulang. I hope pemle answer ra kadim. Ali malungil ko sa mga klega de exter Jefferson guyo aktal balu. President takola di olingit lo ase mama mal blol milil migren ngas aktal balu. Of course kana mol mo ba oton mesa basket. Agi olingit ka menor maka menor ulmasher mamal morning light morning board di fence ringi ma polo ul mring mo morning o basket magigor ang tangas mo ngani awas belinges lo kung sumama sa gid side ma tal school of course no gid dire man som lo yak ringil dire ding selo ko lo ul nda sama mal magaram awa diom terar ngas ke gor olingit mal no pani awas belo ngus sumama gid malo ra sulap so malungila akaril angel uy kita umra tablol toy agoteng mral ngalak lolam turun ngasew disel uktungra to kora maintenance ka dire kalong state mun dire kalu mola ay himalada speaker oy magen lo hacer adro olbi la mal blagane lo sikro la sing magarap mo do don por state ay se oy agumdaso maybe speaker ngani se luldaso marare la time mga siya dalawang nga kababy na yes sila por state kasi ilaw masaya gigit el shoesing ang katmok di ka lang maral gigit dalawang mesra di ka dito stopper say nga di ka lang mo gigit dalwa o di awan na igal court mandi ka lakpuli na siya kita bela all time ka di nga mga raul baby na time ang malbuto ka igal bay hindi ngayas ka ito ka sertir katamaran mo kayo kasi mo prioritize sa ngayas mo sulang ang selungin uldaso, kita mo kayo selungin mas state. Kalau kita state government, saya tidak kapom la baby, lagi musika baby leta, eta kayo sel utmok. Besaya lang lang karabulu. Dabul di to kayo baby ra daru o besetir mo. Sulang ang selungin ulaktat ke, ngiran mo katmok. Ya kita wan raket. Ngomrolela arala lu mal mo oklo la mo medal $7 al sils kamama akora amer ara dang lo ko ni akyor nga sa isila tablol bas diakal sabi el merba ngaro lo diako tingat monta sabi el enser se hindi Okay. Ada street gal minister long ora ari minister at betul ma ajengin ser ora mos modi akora kamang lulda son kirete Ale pa kumul elbo ngkal papar kami. Mang bokor dala erul buira amla memora wa la setemela Oceans Conference. President was self rectal Oceans Conference edo elia to korabas. Engane egal tablol bas ra Oceans Conference mbomosi gal duule. Mga kama Minister Jenkins lotmage omes at mar Minister Sorogoy. Ning kaya ko to kapas ringi magtulo kami mo omes at kaya kamtulo at rabas.
abas schedule angul mura last week tial bus. Kamle kora ulda surngak mo other government tap to kam lirir to kunir other finance. Magiul mesek mo kadam kara mga satala kadamu le kadamamu urigit. Kadam kara mga satala ora la luud. Bus schedule gibil ilia ngara office of president Ramuns elmera capitol di seloral meng stobra Sir Lomu lang stobra madala gidale tiale Palau National Gym, stobra Quick Mart, stobra KB gas station, stobra pasta bra imelig, mora koksay, emko cross al mera lengalak ra Shimizu Mart, pang SR tan SR magit, Shimizu Mart emko mora capital. Ete seguidal khusus el first ride a president ulbang gamame was et Jamal Soro mal girador odi. Bus driver at tergi mo speedo di pundi akal me kadabay ngo sugul at sel time the stop mo ko mo ko the stop musira last week abal mereka gidele bus ride ang kale director na ba mangga direkale emerre tel pasar kamam umlo kal gi mangi ko ram subra telel mel anga scheduler gidra amle ender al sil sa gidelo gi agyuk ya next omura Thursday ya basa mo ko the mending ngomura ngar kabasang emkat ko demel stobel all the way men mera capital el mongal al direk el motu akra gid le PNCC my airport tegim na mga dadu urtip mal sebela dos pi parking lot tergamiu marad al sebil kuk da lomakal el mera el stobra parking lot el ngas araba sukul mera capital annex lorior omes agel school bus al time leng mal se adal wasegel school bus remur terbela ko tulungil hotel el Ministry of Education order tel al time magidire kal momes at mugalel sabi the los pi school bus el kuk marangar along e kuk ol takrar adal may el melmer orior etida aldo se presidenta okmon se adal mula bus remur tra tel kiyuk madas padal compact road el melmer orior e kuk tolngi tagal state balong se urgi de lop trir adal al sele kal gekrel hangal melmer ge gidel kora awal bus stations Matya gidel ko mo partnership mangukta ka dito take over ng Roger magtokor olngi tam trikal governor sat mong ay kel kuk ngara sela mas sela balun sil kuk kora rulya oliviu kasingil ng ulogedi es eglaw ay sat mo amu ra July ma August tengaria klol nges rajaikal memsu bertagi del public transportation regid el hopefully kuk se edel malia rior meselameng kukta ka lomu ra ulel Mendek lorula lotta bada grant mo hara ortin masu burgi tu tim skila do tro mara basum sigida ko adur terngel nganya ngodal gere de lenta kal kosong do lira algon di ko ngi Sulang lagi. Ora problem ko mula sila ng nangyayari sa kong hindi ila kamam sel ki moran mora why orang nga niya gel tergirel kamama okya kara government mora gel why finance ma tax office ma direct hospital sel hospital ma close kita arbela mong mora rule ya problem sel de bongin tokol rin ada orang ara kal parking kita mere meral meliwek lo sigra to pod par ringi mo guru ma kita ko diswa kal me atención el giren dasuri wasing makara Dia kaman sulang ra malungil comment ulaklat ka. Elak pasate ala minister el boldu sese. Ali, malungil ko sige. At ko ra parking hospital ul maaring abas. Hindi aktirek kal Tisa dalaw ay sila sa direct kal malbuto ka mlay tegi del testing ra adal mor omrael ra adal may test mang ngaraw das wal الجيرة من الطبيعي سيجد التستين تكوني تريال بوكتي تيال سائل دي ميلوس بقى تست الممرايل التايم البول بتوقع فلايتنج ده بصادر أنا دارت الآدم المي تست رابك السيلز
mengkukultit aparging tirgal smer and mera appointment malup ta mera gurul mong sige da ako raw das so ilang hindi by sakal mo talgibel smodi ako ra au da swedel girela au gurul mabes sa hospital so a ministry ra health ilang ngaria aklim el madala uriol sa atin mo mga tmokla ako teringi kuno mo mesra toko ra gurul mo mesa quality ra au gurul embalas mal improve so ang quality assurance sa Miguel standards ang kita ayugil nga tiyang hanggang amal na makter telomes sa gigidil policy ra a ministry hindi at time na mo tiya kayugil ka ma'am hindi ka ma'am mang sa dalaw ay sila siya mo nga sir sa gigidil luriora nga niya atara hanggang asembong ra tokor hotel hospital dollar ngi na chaigal may mang adi elsela talbuil yang emoriang gigidil hospital administration expert Almel nga sergi dalo mesra hotel hospital matokora gurul ul nga sergi dalo se lo mes se ngray gel gidet improve mang segi datang ong ero nga kada mo mesra tokora ra adra urior mo kadong ngilo seng health workforce development matara dongot mo kringi kama mategi del super ministry ra administered matu ulma director ateralin agira mal modong oklo omes lo sa ududi ra nurse martoktang ang makratore amang mo aterel sabedal mo suseo ra ng lagay top dra school mall pol maklorong real si ilme uriore masukra klol el salary ater training etin setang aong ero nga kada mo malas mal lomes sa igel minimum el competency mal ubang igel do ra uriol girela adal madangay yang ngaringi ra wera po speringi so Eli agimlo meet nga kamartoktang ma Dr. Dever. So dal mo formalize ra ko ra internship program ra ospital. Misal nga ni tirgay del besel toktang nga ligay dal nga ra Cuba, mga ra Taiwan, ma bek padangil la school el may. Amo so is bringi et mo masuba gel giril masubra ko telet la health system rigid. Sa kita mo nga sergid improve ra ko selda ala atra urior. Selong edel wal ko ra klol talang tingil aurior agide del momes sa toko ra our kami am tingil sa kumang time level oil ngaringi a report to drabek karak ra ministry ra health ko ay sa klisi ela relet o sisil time ang uay ra atra balu gidar atra balu lo se kadigir del guerra toko ra health rigid toko ra klungel arak tama igelo mo ko dal rebela ang wangarang el at time ang trigibel itu tauriol girel say Segi dapat olisi iringi. Ngaringi ako lurior ilang. Dongot mo keringi etiam la hotel al rak dongot mo keringi lurior. El malas melmeru ra record rasme el mo electronic malu mo digital. Yuldi mo kerse way gagil dispensary rigi rangal along. Aswa dal connect men opera guru tiam abor orior ndi imol chart. Di wana access ra toktang lo mes ringi mo opera private clinic. Segi di ako ra uldas sula sendi mo imol record arkaw hindi se direct kal nga niya ang sangsel alla argi marigel ang niya dom kodon niyo sa hipa at time mabela dia kal luud el protect ra sel medical records arkaw sa kita direct tara gipo mo urior ngi lo tira atra legal council office of president ma direct kal atra ulbil kaligra nga former minister senator Cuartelo sa makrata kat makli sa gidala boluul sa edal malaklol ngesul girela igay gidil maklol uriol girela patient information ma medical records selong ewal klol lurior at toko era communication ma strategic planning ma report aktel mo dula report la se ngomure el alra kan sa dulot tablol patingin la report selgot amol ultra klisi el urior ra ministry sa igid along erung sa igid el health indicators sa igil lol to la sekdi girel gera to ra sugal girel gera to ra obesity ma iger rogu ya motob drabek kadra mel alraking sodal mo mok ra aklo londibl ra health angara mo trigel mlangara gel public health convention amle badingil sem lebek bekra malum bek lerura kadmot mok ra public health convention
Ding gukmal dim le public health. Bil arra kara sa dalomes ra budula ngara ong trum ong rulbuy la December. Yakan mo gut makli aklol health national health symposium. Makan mos modia public health, mos modia ambulance, direct el mayroong dalaw ay silo sa tirigel EMTs nga kita Vice President Minister of Justice ma Director Agon madingil was kadalman mo to recertify tirigal other ambulance loba standard ram rigel. In fact kung das tilov da news no sabiir so akla adam di timlakal salman mo hito era condition ngira wel ber hospital. Bisa kita direct sa mga mokbok ngira endra rak mo open ringi ma private clinic sa may material kuk di ngara private clinic ra guru urti ra sabi ilme malas mal mga rung urtial health system sel mo mangulbong longay mal madala urior tegi del besel hospital mga ringi sel urior el atam lultaw tel ngania BNH relocation committee nga kama minister obiang ma tokal adal legal kakarusel ministry ang ransel ese kima matmok report tolomes luaseng ngarigera ungil bol looring ya besel hospital ngirel mera babalda pada ungil din ngarasel orior ong eru nga mo ang ratetelela tel design tel besel hospital mo tel hospital el time di ulda karogu yadang kukmal di mortirgel mon yuing idirek kana mo gire dolom das sura tokoera specialty clinics al sugumom kloa kasi no marbela namo gire del o sigar toktang ba adongul mo sabak tirige gidil smeram dia kadito durok kertil mora a referral isalong edel relel sa igidil committee momdas momeslo sa makarabo the finance ri mo malawdo dirgel mo ngotmoker sa igid magigida ako di sokal mur elang ya riul mo to ka talk show ma kakrosel bodong ngotmokkel mo may sa igidil relet and the last covid kadangat-tangat teleng kadamaning sa ako tulboy lang malmloklo di sa lagays di naman ngat-tangat teleng maldir ka 6 laat madal covid awul dir ka okol malada mon yuing el either ang covid awul malutam lon yuing el ngot el raktira awul di tamle positive well al silsing marungo dalo meselo sa a trend ragay sa kukmlamaral morio kadamaning sa after oceans conference ang gamlet teligibel morbab di elang koram la stabilize. Ma el alsil sentilov da directive tara change el boda tongot mokriya klugo kolmong adal ngar omrail me amo dia the test da day 4. Kada dir ka require testing el mesois se do mesringil maybe another month and di sel mer adal ngar omrail na mo dia require el mera day 4 test. Dil sugo mongora mo o symptoms engirel mem test. Sa kita kukura next step para COVID. Hindi kita mal di move to maklat kasi please selbol sabi emal kukngusel next booster al sugum require imutakan bem mga booster. Lahat time la open cell el gym ra PCC cafeteria komeng el offer a boosters. Kung na mo sa edel booster 5 years old and older. Makom mutakan dio reng sa igel kura announcement. El gira la kuk tokora vaccination sulang. Sula Minister di bok ada bebil. Kada otro lang milsa da igel nga sura chaiga. Tolong sa urgi daringel expert tel melo nga sa urgi dar ukuratir hospital. Di dire kal chaiga dire kam la konge in mamaski da bes CT scan. Ma bes el MRI. Sedim na kargi dara before MRI ay mor era ya amori ay mo no se orgida mong ngasi da dingar bela dongi ya adro sing wangara raktel le go do crisel chiasing mo rekrel bela tam subi amro o ay sirgid mong hopefully mo se den brother detector arak traw ay hindi ka bolsal mo meu de do mo swiring gel adro spe ay so digida dire kalgi adro mo dani kasi atokora casino ma amla mo malarak langar o gim email ba center adro bela saya dalo saya NCD oy sa damsada sukal mamalaw hindi ko to klol da alel sel toy o malim rom matakol mang aya do da karogi ay gay di ula ka to smell imol bulu
mengira del mot mage kaya ngase ang cloud tutele like statistics ya minister non ngase other belum mo understand lo ase ay kaya kita lo kabay ay kaya kita mga sadal ay kita ase del mom sisi el bulule ay gal beto karakter yid yung obulith ay se kadablo le speaker el diosi gaudo lo ase kadomar apes el dialysis machine nama arogul tokolen ngom mga leda may gelo spela ma makitra ba del kitra apek tsitse pastor a Biblia mal makatakla ta badnya da templo a Dios ngeder mongil mga mokri lo si se baye lungi rabatnya adon wai se come se kamil te del pastor ngeder ol si sa akla ye del morara drabalu sula Peginawan ra agir presidente. Oy gabon ngil ka basingi aklimutal me ore mga adu kami kom ngartiang au alele kom dirur te ublu ay sila si komora adru ale obrol kiramar adra ablu making artiang e maldi merenga suliu le komle ya karma ma kora wayal kora beto kakarik akot eng mloria covid osisiul time tial covid adim lo mlor arbek adro kui ndi ngeso adim lakal por arbek adro kui. I'm talking about the WIOA. Ngora dim loral workers ya household na dia ke president. Makora di ngul maria ngil agi da speaker house mandire kal. Ay kalpila kuk taro le kuk mga kuk tomal el kirir al other belau. Lendia kal ngarang. Kamamam la bel braka kabeas. Dungul mara belu en YC. Ongerung kadoldo agriculture. Ay le masay aywa weka di tomala arwa kukaw ma atua di orem lamakang kadam barang merura economic kita sugumang wai segid kami ang artil al kiri ulo sigang esol merkama meng aku adi ngul mo segid ya utin lasay ngral ministry appropriate tel korahel prar maas marubak ongerung kamama ospera Bangladesh Endi mal maring lala. Lela ki perak mong 200 tante lang mama. Saba amal ngoy titiyar ngalakam. Please advise wasi. Helper ka ma'am. Endi gal saba amal kutmok lay kalmase. Kita ki apola ka diyan lakatang makalit darkir. May ka dik tungol kumesra adeng kamama tukal maasya ko adi kar mga tadu. Ako lungit minda ka po mamal sila kal adar ngalong Ang malso kal adar ngalong maku akswa kalwasi. Mau ay salwase ngara sa piulong asuko ma'am madengi elu kumaikal ilbay bal morama say marsibiran maasal morama say lolo ol ngari adengi lendia ka kita mlamo independent tata makara vice president hindi kay kita sawage etirgel diri ka bolong adu pamtung alwase ser omrut te kom dilul mangarap el angeng ngaragel ko plamru lol soma mal mom tela say ngara opla accomplice el kama masab amal mutal mo secure kami ko mal masul. Diang malungi lager. Kadamral loreng ulugum dia ka COVID ngil MCC agi izargi man sedel digut mok lagi rogul soam esomiu. Di speaker vice president senate umda umra lo ase seluk tungra tokara retirees mlemring la uriol make sure ang malmol maigel nga sura tokora SS. Oise? Mlemring la uriol make sure ang malmol ma a pension amang katawa do mal sergi de trial ngaya sagarela wala mal sertil make sure tom ulur kamiu. Sikala adik mulo se a first el ngeso el marale ko. Etiala rang la government trial de la rak matiam nombre garrak. Agida amle ngosang sia budget tri rak medel tru el basent. Malmol mal wadong rem. Malas malmol sa rekote probable pa igil sesen ngarin kit. Ang mat mok la igal ureret. Di sel gel gire la WIA adakal cloud to tel ger. Di kita gira mo understand ro sa anges ra WIA alla rablu ramrigel. Anges rablu ramrigel ngari alul. Gira rol tirak la. Ikadam longal tanga tera dana mrigel amil skida teal makadangara al sel segid el lul al teal
mal mlongal tanga tercera endra September. Limrigela adilurgi der waser adalo magit. Matediregal to soy sepertial. Teletail. Mutulu gel waset atela al adam le claim amagetengir emnos il soy sebe. Waise minister. Mung sera tilo of the announcement libu klibela lo ase ali by October 6 lagiren me claimer kami. Mo sube sangari trigger bebel adilo mlo da kalsa barir material kal dio den walmel wase kama magi magara soy sebe. Hindi gala arablo nam rigel mal blakatakla atele waseng magara adol tirakla. Mang oing angari adam mlo da kalsa barir nding muabla lang alak kalsa gidel el temer. Egida amal mol mlo siga ya rogul te ala mang akotak masate ala a minister gidra labor ng sales modi Bangladesh ma WOIA ya di po sa minister mafe ding artia director agriculture mak masate ala mang dirikal mukmusese sulang. Sula President Talugumura WIOA maktimas kumegel kukura statistics gulap. Mel mutrel alsil singarinya 73 laad magwidem edel laad el silis bersegi del wukod del gornya president demle file ersegi del October 6 2021. Mihital dalago hindi skum dim lakam sisibra alsil sel wukod and dakal sabil entertain ra application ra kaw. Mel mutrel alsil sing tana spend rakme del $12.9 million remur tra economy belaw. Bol merektal program ang anak me dalay maldar tum ogol malad el silis super alsel segi del wukod. Din direk ngani atara program el PREP el Pandemic Reemployment Program eseguk pel passenger was pigel under tel Cross Act el lol ngaseur tigel adel losi gaudior marumutum lom ta arbasrir sa temela COVID. Mandiakal sabekal kumungani audo del gimoro selwa merigel to gaududir Ndil suko mlo matroba urerem malu kosi gaurior ensemble me makosukaw. Kado ito telal adal ngara prep ngara long. Ngaria 19 adal al time ngar sige del pandemic reemployment program loriol under akabenor ma speaker el ngar elil lol ngoseo ra akabenor ma gidele olbi ra blu ngara long el maintain e clean ga gidel ligidele tourist sites ramiu el asabil dire kal mornga sel kapayas. Mamase. Mang angaria 19 al adra bulul as ilol nga sera mesel ordi tu duduleng halakkiul mura adra Bangladesh. Lang song saraat. Akmas kami a news ra Bangladesh. So sera na 2019 engara executive order blel sign niya president or mga saw. Because yung nangya klol kora discrepancy malubong kora alwidra o ura adra ngot alblul ngarbelaw yung nangya executive order tilaw dalwase adra immigration ma labor amo meritli osig trigger rokul adal mihita pabilingir masyam lekot al amnesty tilaw matrigel adra ngot alblul ngarbelaw mihita pabilingir am legiril mo register at skumundia ket tog dra blul belaw Masayid al executive order adire kalmil takli alwase swadal maintain ay disira adra Bangladesh ng arbelaw mandiakal bol botok tirgel already tang arbelaw sigil September 2019 Masir al sign al executive order so kal introduce rab el chief labor director labor komdore director gagi dangel masaw adra Bangladesh mar adra government ngaya director tera na bayama at chief ringia chief Raymond August, ngaladre kal ngalgiw. Masal executive order ambil ka taklil wasin dakal sabi al limit ay disir adra Bangladesh al ngarbelaw mendi sabi lom te ertir. Malsuko mentilo bada adam ra Bangladesh al mora Bangladesh en sabi mutun wa imon mem tiiringay. Ngari ong tigam lamora office of president al mora chief of staff ma president buka mo super take the executive order. Kadam karang eruli mobiot terkamiu amlar adamiu askum maldigar ngaligiu eswa kalbayo ger kamiu ager kambing so miu ar adamiu alongrakla
Let's say la aklo issue ngi mo entertain ra amendment moral la malubun self regulation. Lembato ra ngalgi wa mangarak la. Akti mo bla katak la. Taarak la. Ida ko kong kliw akti me sam dumi bnget mung akom la share ra dumi da kamawais. Se manghitra la hindi ka malasabal mo mes ra regulation ak mo kadam kara ruli mung diwa ko ela ko all time sa ela kong bali makombali subcontract. The share adrir. Mats ko mungungirar adala bulu so mi kalal sa edal dire kaduli sa gidal tukol mo sa bera dalong lirara. Ko bay mo wiser kama mungararay ka gidal tiletay la so mi kadom mesra luud erulil mo attir aswat. Din dakal sa on mo malala al mo attir asomi. Komsulang. Minister, koradido olise ya ulat mo super ministry. Emnari aker el de aseng harga ministry a labor. Tiyaigi da ministry a labor. Esel do aseng labor en ministry lo ngaser other bela lo siga ureor mate ala ureor mrula te al morar other bela. Mang kadamre ngasule la Chief August. Nga mnara blu ramrigel emne dice do ase halek luten mor belau e gun ngaser angal gar belau ma. Dadam sa protro aseng ni luten merme. Mal betul ngal gedam lamrai le lagi do siga te aler belau matel muten merme ngosugi rula blul mom sisi sulang Beklutel makatekli tagi dal ministry gi da namo dakal Ministry of Labor. Ja actually ang selangarnya Chief Augusta Division of Employment Services. Eswakal direkal makatekli tikumil somil mular admul adarangot al bulut mo regulation ergi meskida okodel klubsay elgira mo sigra adre belao mo wallo lolar segi dulurior raw eral sib edel entertain ra adarangot al bulut. Maul selbe bera time o men kita taramasal gutong lamadal di kolor ngak el wasengkal adang ram mal meo lende kal sa amulo iti sa lokdel club say ma recommendation nga ka wase al sukum ngarnya so mal mamalarngi e more adalo to the announcement lenga akot ngar ba ngar alel tagi del office lo siga ready other bela wa make sure ende ka other bela si el ngosukaw ya maliki al du ulel kung aki maskaw sa gidel te al le on ngasor gal ngo adam ra adong lo ko man sulang ale minister nga tiagi da kurang sira ko kram sa da tel WIOA tirgen lomeo dumara nga ang ilu alone el 25,000 eruliabli la malg makmle surba ma ngisela malg tel bulun alone mon motor oror seral por makit tiagi del economy makpora pok Wal kok ma apply aktim le do oray ka se ito se indiak ka dia kasubem melan mel mutre lang ak mangata tial loner tial blay do oray dia kamal ka sige ako na di shock blogger ngit mangraw ul mong laising e mal patol ala malay gal ngeso Mekhenjir ngil wase ulugum kamlo fill out yourself abiere submit ringi ekatilura al sel wukuto Amerikela luula mal blakatak la. Ngirem el filra babier submit ringi ekaso yisapon. Hindi unfortunately hindi mla kung ringi sel time. So awulum la ringi segi del sera October 6 alek backtrack. Segi dra Amerikela milti ringi munti aseta katin mondal ngel belaw. Amerikal milti geringil muasaibal makwa Michael baby rablu Amerikal amlo menghita interpretation erti malum omngiwir segi dalla mutemle reopen ringil mu up until October 6 engani ate eliul me e olta shogor gamiu e submit application gamiu e kada entertainer gamiu musegi dal madol wal gorya president tamil asim Mr. October 6 2021 Mr. al masim musegi dal mado elimla kamsis al salawu Hindi ka civil entertainer ka. Akba kotrula kadamral di ayamar. Ele sel tokol mo ba uwang amlet tokor ang aramo. Tirgil adal nara office sel ta mamilo kora adal sa dia kamal dingar tila amraen. Mung sel al lontir sel udo sel mlo additional udo del loyal million. Adal amrige la milskita te al dimna tal Sunday. Maulan tilo da announcement tra radio, ma newspaper, magirogul lolo ko yung ulwase. Meriadan mo apply ro era October 6 term lo mereka rak. Hindi adal am lo dekar nga sileng
Letem na mo tulurang social imo na tokol wasan de kateal. Makata hindi sa dala ayamare mo. Sige dati ilingwal oy. Eswa kal mo clear president busal bakarra ladim la kalbergit. Semlora rokul merigel. Se blel open ringi mar adro ko amlanya te ellel mo marusa gitu tokol. Maldim natal Sunday. Minister, kami di kritiang ang nga masel ko lungit nga kalugan ng Giren. Kita matingin lo sira October 6 sa 2021 ang amne last el silse tigel adal tiaw lumagi takil file in order for them. Mela tiagi dager. Sira ang kalmas sa didik lumagi. Nariat elen lo mong fill application ng sira al kutlo mo tigel WIA. Di while I'm file and timla kal receive do de nga mo nga issue sa office. Pag matingel assembly temporary close na nga igen magil at sel president. Di sira bol break sa igid ang blalu to start the program ng nga disbursement. Melmuter al sil single mas at ina kalunga imoludo. So umle return more office and find out the wasing nga kang selba bilin kal break submit ni gomla entertaining al ubendila. Al wasing umle eligible al ubendia. Di sel doreng singing girel eligible girel tap program. The problem is sel application ng mas at imla kasi ilmetik ni. So melaway gigi the situation ng kuk makarata. Katamatingel wasing le fill application, emle twice el bologer application ng idira. Hindi kal sil logate application namang. Akmatingel director nabe ama part travel. Makulungit lang mo pomesa sel. Kasi again you help her lang. Kung di kal fera ada bolsis will fill application el bolga issue. Later on obong hindi ka application ka. So kulungit lang mo pomesa sel. Tapos sabi, musutri tigel kukadra blul. Na misplace application. Tile kita matingelos. Tiam na nga one time, amlo nga metro baudor, amlo nga ungi lombarit at setya lobis. So while amlo nga gigit activities yang kalil bla nga tial misplace application arat. And if so, musutri tigel adal mutul re-apply. So lang minister. So lang delegate ako lang ito malso ko mong ngaring sa situation na ka ben basa ka kama director na bayamera either in Capitol alu mo modora den warngak 775-4148 dil al to kora Bangladesh ko la Raymond Tigdawan rager legor ka minister. Agar agiri adara Bangladesh lo ureor. Kadilo luwasin sabied ang somyo arakla. Mga lagi kan sabied mga arakla moranggay, man sabied marudia papier, kan tarak, taranga hamanggay. Maude ra Bangladesh. Kadang rulil molla alubang el alsin sen sabied. El alsil sendi kal sabel hindi ka mala akamen sa adam sila po amend the regulation and said rule adjust tingil mo at regel somyo. Ngel ngal ra Bangladesh lo ureor al offering. El meranga. Ada el al time kada makararang bukul kada makararang yung madiakal ng stop ginadal di change the regulation ese required process agi change ngi more olbi le mer ko yo komsang di wada da amendan la kada mayere mga ureor at molmutra umra dalla bayda kamsa logger al pulis ko mamra check hindi ako kel lang ngari el al silsa. Akmal matangi. Oo ay. Makada makarangi en stop elan mortal por nyan la. Ngar compliance officer ko ma'am direkal under Chief Raymond. Di ngway kel ko director public safety. Direkal mo song si imat. Leng alak alwid and D7 compliance officer ka ma'am. Masel lodol lorko niya vice president tagi direkal adadut magim karang direkal police tal balu. Asi il dire kal gibas tira klisi matome sa tokora arukor matokora lege under kamam matokora labor sige ta kora ulta sura real lobangela national government ma state Te thalle ngam na to question ka ng gilan wan amas loger. Aktira kal mo o question ni kira la aktira kal adara Bangladesh. Ela concern nga kira la tax. Le koram sadar o mga rakla. Aki makarang mo sabi edel collector sel tax rangkal adel da to ngali kuk mamrura taraw reor.
Leng day off ringi. Hindi kal sabi eden ngusel tax ringgil at. Akma makatakli Helen. Mukul o mga rakrel all time. Okay, ako ko niya kasi kung malas man malara kan sentral aden mo sabi el mo tokoy. Ako girl was it lagi dalam rule ngungir adra blu le miruran la ara werak me adi dalil mukul. Oy. Malsuko mar adra blu ako mo dabelti ako mo si kaldu ule lang mo atter tel suwat. Mo sabi el mo tokoy al suko mo asab el mo tokoy sabi el mo mrul ako mo kaber sige den mora tax al telir mo tuma matangalim lelang king sige the problem ra mamatin. Al suko Kasi mo barandira po tax certi ay kaya tax certi. Why say al suko mo sab el tol mo tokoy en mornya ko kluul at tele la sige del ko dalongalem ka matara adra mahara orngi mataksel marogoy. Okay. Di wa akong balil mura akong bali. Okay. Dilungin halak pasate ala dire ka Bangladesh. Apini sila Bangladesh. Oh, kabong. Ale, Bangladesh sa luwase. Mama labor ada mi tu traurere. Dia kalau sebel ngoi kan haramase. Mahu ini ase kami ala polis ala mau ada elan. Kalau sabi lantak tara ada lu luwase terus kami ada lu Kahalo kul kita direktor memel henjer tila. Malungil kapsinge kung sulang na malungil ger. Nga ang klika sa irong nabe ama obang kaya kang kita Chief Raymond August ang kasel over officer Orior ko mamisri na bekal silsa. Malungil lager. Yakuay sergi taro ko iluasay. Our labor compliance officer sa labor at isebna. El altam et tedel telal ar adrangod albalu lawrer al sila blur belaw. Our officers ang office al malom sel entertain na complaints ar adrablu. Ego rekama mamlas mal scheduler tir el motob del morabalu el motchar ar adrabrior. Ako ay sertel arangal la balu rangal along al wasya. Adairal ki mola bangan niya dor yuan al adrangot al balu lawrer tiang. At tener tir ar adrabang kalades. Mangar alam el may ego rekuk monitor et chekartir make sure at ngaray kel pasyol giril ngarngi. Emaru lawrer el morangel adal ngiya employer ngi. So waigel dilong a minister Allah el al time mamagul ada bere at adam bolawrio labangel at taraat. Sea dise el makatmok radlong le tablol gombali. Mangarngi ar batokal maas el lami olangit el wasya spera raat. Hindi ka mamadir kam sisi el saba mamal ngarasers. Mga kade ko spera adal lawrio labangel 5 or 6 days. Akuk te spera niya maybe 2 days out of the week or 3 days. Selwok pol gira kal harvest or ang gira kal momalal madalomala. Mang elang yang bakul nanti segi dulul mangangi segi dulul da solo se kada magarang. Esabe dululi sel teleta el ngangi akong balir elang. Mo wase ngkaw masister ka, ngkaw ma brother ka, mangi del punta ang sabe mi ruli ya agreement. El mo share ang gigi del imol ak. Ya mok say asayge del wasay sabe del madange el wasay ngalak ngaral ngarngi emrula maralurelel aong erung audaw daka amo hara orngi el morangel primary employer mangmo sa edel mataksel hindi kal malmal tan mor imala adra Bangladesh el daka imol sensil ni rep tan mara kabelmenter gid segi da uldasul suadel matmo karngil mo alarngi hindi gi olngit telos el alta mang magul maladaru ringi mga gimool nga sewal mo make sure ang mo sa edel mo kut maklisegi dolurior. Sir, 2-3 months ago, mlanya concern na gagi del protocol wase tirakal adrabang kaladesan na mo de kareli radio mi baisel do osi gaurior mlamo mo sa dalom le makarang. Agiri reli hotline ra labor 488-6600. Sel dengwa on 24 hours 7 days a week. Yala ka adal ngong mer answering machine engan nga other office el checker sel dengwa malso ko mandagim hensir kara mer adalta min selbol kluguk ikama matwab dal me omes rar other aurior makulangit telwasay pamadang lisay kita number agi man makasay
mal so mamal tuab dan mera belul mamanitor arbek la adal make sure it tangaragel giril ngarngi mamodang wan mer gamam bol sa amal metop dan me kuk mastrit tirigel gibla misir tir kum sulang. على المثل وانا بنغلاديش تجيب تلاقي دارك السوق ما عليك يقول اسوار مورورو بنجلا ايولو yang ada ngabal sel say tela ya kalau mbet ya ora ada follow up dengan So ako tu maklug tu telela silgan traktor kami. Ngani kami walongal kabang gade samla iwe kan traktor. Silgan traktor kami usen sa ngi segi ta waya legal binding erkau mengela dar Bangladesh. Ala kalwi de silgan traktor mal batak ko kasi. Gel ngal kem la dar Bangladesh ta kal gel ngani ate o am ta kal girel lawyer ate offering. Lengiri will employer angar ali mesang sel 1 day off. Malsumang day off, nganya day off ringi ang obyo at tarabasyo, ese full trabaho ngel employer. Mangiril mo iwi sil contract ringil adra Bangladesh lesil ome ako tel protocol issue ki plak ngay makamplain. Ase tiala adi protect tra adra ng belu. Hindi kama madiol tau tersel contract. Sel ome ay gidiol tau tersel contract. Sel level ko ditarong la adra Bangladesh. kami ada kamkol rahatlan ol badi eselame emlam ko kira protect ngila da Bangladesh mal sugo makawal employer silgari la speaker why say kawal employer ultimately responsible I say sil contract ka ultimately responsible ngil ngalgem la da Bangladesh mal sugo ngil ngalgem la da Bangladesh lawyer lo bengel atara or madil qasim malmadalla omar teringi kama madir kal moger qasim makarang qawati kal semel momdaqlin kal ngal jamaat Bangladesh qasim ngarike so sagid al contract tabay silbom re at sumo mongal ka Bangladesh bom open ngi le sedir kala at subak mera oba araka qasa kamu oti sil contract te kamu oti agi dir kal semel melsaling documentation ni gire me require lo bang sil gi moger kaw ya rogul geisra Ali ibu resel ki momals, I guess civil, may kemal di mora court. By I get before I give the mas kami appointment tra court, eso lo mora court, titrigel atra la, amo mas kami kwasen telang afan ngima arokui. Tida imra. hale kamar wala di tedo walgiri kakmal imrede. Naklo tutlele chief director minister. Abo domestic sergantra. Nekal ngalge al adra Bangladesh, adia kalau otro olgo sangalek. Mendia kubalo mai chirabek kecils. Sel day offering embru laigal soar abru rodor belau lol tirak lalla. Endinga dia di tigil ringi rabek kecils. Mal sugu ma uwo ngamel ngul mo mangi utera sel. Ebel sia uwo ela mo mal seranga. I'm not saying it's only fair. Dekali na kuno ik mo maulor. Uwa am na mo susaw ringi lo ba lo martiring na ka maulor rapi. Ma apay gumes niya am nakatak treta la October tiyan wala mangarak tigala. Ebel single mo susaw ra adin malangi maulor. El mo October sel. Saya apay gumes niya ayol. E mo October tiyan treta. Ra usted ra biya bal siya uwa ngal sa kan erur tela ele. Ya uwa harar erur dart. Ng malamol ma uwa di malarang kal ngaligay. Adang, siya di udas po. Ano dik po ka pala per se malungil. Ela sel nga situational wise ya officer nga ka ablol investigate tragis. Nga ka ablol tongok mengira rokul. Asumong kawal asumong officer nga kamalsaw amas ka citation kawa dak lungira rongum. Pero officer nga kalangan ngi self discretion na director sa amalomes ay gal case by case basis kasi on dia. Hindi mo lakal full-time employer. Full-time employee, may kuktiyo match employee, dahil match employer. Emla happened before. Mang diso ka po madek kasi ada ka mal di 7 tamra legal below sira last week tamla ra hospital ore mlara week before that tamla ra kayuk ya sira graduational sales ang gukul ventri ra ada la speaker el mara legal bi abri la tabata ra club sailing
direct partner sa gid lure la ma Mr. Trikal nga rablat tab lo rablat tab dawlat traro marang klele help speaker. Nga kadingar office nga rabet kalsit sa di awong rete amating nga kamler office nga amla mo tutam sa office nga kampay amla mo atin maral takal sa talamem di mo office nga rabet kalsit. So awang amal madangali experience ra sa labor mas kung mga nga karmiw di bira labor akmal mul ngarse ng suka office nga kadi open so omsis when open asim na dakal close ng open minsan man disoyis be may mga dura nga kaya kung suka Ale klutulo kere di bula. De kami kung sa teal director agriculture mo kulso di hacer se komkora. Ma di tita di sekal duli. Speaker, obviously agirel wala tukaralla. Oy, sulang agirel comment ngirel mo amen daigal ud emeral mo address agirel issue. Ongerung chiva kumralo ase. Ela dangar aplo amri ngari wa maid service ngari maybe ngasel adol open ko balingil farm service. Emro kong gigidel adol farmer ngi kaluk sam los mangarak moral mo hire ngil siya gider kumbali el top de legol mo sukaw malakatol malra la ang aril el girel el ruling mo motab sulat to koleng makita ok pebir adar haratak sa bebil la ma gider mauwang mo dekati mo ngarak la oh halak pere adar ser aigel tingela speaker amral toy ending magarangkal adala loral merabli gel duk mga ko ulit tauron hindi ka arala kalik. Hindi ka aralain balik. Kata makarar ngiya di itiaat. Welcome sige. Matapto ka susunod lang mo ng uwang mal interesting ka subject. Nakakakli ka kalin yung sir ako Carcel Office sige drases. Awera po kulumol mendiso kami terse president luasetial guk tulong nila speaker mawong naringigil to ko conservation. Sel blow lokora promote ra to ko to ase if the buying stops the gilling stops too magadi mo stop malara ata langal malu yung malara ata nanya mo adang maluwil ko siyak mal di mo malare adak manil waseta madi malmong lugo samler tiang director lugo si salam nera ulele wase ereng to ko ra urior matukuk kredil mlamo o mesa to ko omnget kama maguk saal mames at ko ra hases la ko ra ungil bod experience ay gang tinaling bomodengel wase at ko ra da bablul ko dal kama gi bomodengel ko sitel ko masala ko mal bringil to ko ndi ingel masel ngarsel uri la ko ra ulger ra ulelel ra to ko ra masay diregal guk kigel to ko ra ar mawe gak nangel wase guk kidar adar bela wala kan ya tretelela aduk adar saigay makla adyak po sa adar say Activo masada bebida tokora ser seguida manengel wase el altam obisra ser seguida ngaringa igel erul alel el ngaringa tokora arm ma tokora dallombelo ak manengel wase diregal asum dia kom surprise ko lam ngatal manengel treat diregal sal atrepul tele ya chief tele ngarik el ngartiang el diregal ngura tokora guk tallom ra tokora ser mamsei agaskar ngulbaya guk ngura tokora arm paige diregal borweb ta igel guk legalmente raw el girela wamal el altam program rigida madagel wase obisa ser sergid ibn tong mal makasar adal urior hindi to reach out el mora igal ro kuil blur belaw lalo nga sewra igigid ku kurior tokora ogrule la kale kadamagel wase ngaringa igel ku already program in place el watia slaughter house el sebedlo spering ilo mo prepare babi imla mobeot al diregal madagel wase aringa kalila babi mamal kal sebed el process ra obisir gid la ser sang SR el morarbek la del tiro warm diregal guk tokora del lom le kan ngel wasegel guk program ra horticulture ang aringi diregal support ra rugul farmers nga kal adir ka talbuil madarngel ra beksis ba yak diregal mamamal aswal wasay aser sri aser seda adar vela wa umsin del ra del narita ra aringi manya kal masisi ilurior agi diregal ko am la sira sentimento ngela ay gigit concern kami ulat to kora labor wasi kada makarang ruli mo biot trigid ang ligid lang al time kada makasay lahat marang ligid ala dia kamal concentration tira to kora sales sin to kora school guk mo malmol maskulir ding close to telel bodo ngel wasi gel to kol maldong seruri regel masa wasi kaleda mal close to telel wasi kada makarang sebed ligid lo makaragid
el alta maklo importra do si sabakal rango do bululmay ma dibok so da dice sel gora programa el badol gis kita madengel wase gigid el facility maluba gigid el blay lam gatmok pal ngar obis gigid ng esar ge olong sewa gigid blaktung ending nga niya maralmay makadam al tauto al sel togora del lomna toguni gugaw ngani project gigid el badom go oringi atra siapa lang at mer el al namo igal margolero Sunday makaduguk nga permitting process ra to QPB ra o godur orul tial tatemono e moringi ra alsela senjak musubes setokora igara ar setokora delo pela opengela IDB o IDB ngagi da partnership lo opengela ta biro ra agriculture ngarinya PBA ya gadoi sel PMU ar wamgera basebs lo seurgid tokora research ra tokora CRE ra orgulela gugaw sel tatemono el modom godorinya sebe del mo process a gugaw mabek pedengela maybe road madalom lugu kwado magrad increase a shelf life regal product trigida egal sel the process mo sebe del plate el drol tra otruled ngobengel se ngania ngel sel moral de presidente mo guay sirngi mera adran longol wasei obengel se ngania sel ngeso el mora egal state trigida babal tao katokora malas mulwasing makarang because of climate change matokora igal dodung inundation sung beso ispa daw el metmura igal masergi del ngara kula daw yang makarado lukla aserse del merbab makademera malas mulgu kwase do promoter tialo rulela gugawra asers matamera igal get mang angeso el morar bekel el moral el debel tuguni el debel ardil armas kung das hindi ka aldo era salil el momelar selgos hindi mo armas el lolong se urtiril waseng magara se bedel gukrumula se del merabap kung das waklo lugro lela gugawa ngara amsey nguk se bedel malmera se malbornya agora ase se liol tuma albornya agasa el albelsisibel toma laigel mese at least el ngaria del mele del ngara sers mesegid agora imora auror el bado murngi ma direct el celular wulsao dergil togora processing plant ngarinya direct el ma start ngela ablura siabal el wadorura ngarinya slaughterhouse modonga babil me modire gut mukli e otugir seguid el meat processing muguk sebel tob da gelbek pedgela amit wayal sung pork chop pek pedngela ribs al ube mo direct el process lo tob da sausage seguid ngaringi madre que lo bengel se aguk ngarinya amal gel blamo momesa igal seite igal gobernors dire gal ngarinya aguk igel geso el belo seurigidra tokora mikona antir tel covid magaduguk namo mgrul amal ga sebedel dire gal mal ga sebedel mol ngarinya slaughterhouse lo bengel se muguk se del mong dire gal magada amal ga madengel wase ngarinya igel megre simla lo bus kumiul guk komus igal mal ga selbla bolo doy dice igidi abongo sugidra guk se igidel may igidi agora se sel isela tokora sers obviously da mal di open ngarinya da lom ngaringi direct se do top datane el morar adlo sales mal ube ko kume ngarinya se sel do lom ngarsei mal di 50 cents sa kunda sa terpula la malgoy lo asing ay segi del aral mul sbe del guk ngu edungul mom ara edisyo ay gel guk magagred plastic el dolar madalom ra segal pat mul sbe del ganti nyul mul mol mringi do se ora ses president mo adi gigide e ko mal musulang Sabi kalil mo oh, hale. Alibong kal, alibot tina ebong. Oh, okay. Kabral masal ang masador ng sal dulia ataro mill factory. Tegi dara bolang arngia kabam especially kabam at talbulu. Esel borgi segid ya balur bela wati migis yang mlamorial borgia kukaw. Mlamorial pasol borgia otrulira ay ketikal pasam denga ay kel talwak masot amlamos ilmo American ko. Engka kita president telo kumbali. Ela kita president sel ngari sel taro project ngar along ra 2014-15 ang mori sel taro festival. Elo kadamlo ken kulwa say angara lui el moro del bondol kukaw arule email bondol American ko. So now you know that was a segi datara ade tal se pedul tuiring am tengah se mangwangara.
ngariak la karaw sa American koram say, American kora kukara sirs. Oh, so mang morgi sila sa bunga quality po the boringi. Ngaral kukaw. Amungil mo ko. Kita tingel wasay. Ay kaya ngariap ay kaya patingel kukal malungil American ko ng klarongul. So akmal pero ke presidente na morgi awat yagi masi elar maasel leng masya di maati eloita. Dia kal ngarang nang mo dia ka physical strength tu makimasaw tra Bangladesh. Ikatamo mat kat kingel director Maridel wasay ndim lakal fine ngel adra akombalira baru sel blara ngarbaw len dia kal ngarang. Sergudo sa dal ngosira tar ba asel rungudo asik tidal mo itat sela maklel. Segi dam maraw das. Makbral amat takaw segi de presidente la semlem kat baklisel mo raw lobong la. Bol maral mo nya ul Michael maserbela ul makisa di ngar lok tirgira. Ang ayaw ba to obel til makisa kal masembel bol taraktol food security. Ikire. Sidatang mangrula ke presidente mo sel taradaw urtel kadiglo bakel tagi dal mulsa ngi director. Ela presidente ka matingem makakita ka ba no ngartiang kamamal. Luaseng nga niya ikel planning commission sa Pekil State. Maral elang president as you know. Al maral ay Pekil State the planning commission into el motob di segi del state master plan. Bisegi del master plan amo include ay kagi del protocol tenengila audio rabalu. E kita tingala sa master plan dahil ingrained in stone. Masi adal nga niya amendment that changes as time goes on. Ito mes asing mo atter o ingaral time yung 5 years yung mes kado review nga ma activo segi de tingel wasya audio elang amara rablu ngalo ngara master plan sel mo rule kira master plan tingel simpela rogit tingel wasya Bureau of Agriculture may Rural Ministries adi masaw del kire tiagi dra sa Pekil State del borga karbay tuiringi baka maral masaw ang maral merang mamrong city lagi tamol ko sula. Hindi ka akari kawasi ngkurate kal soma malmarail elagrim rang setrira adra PUC ma PNCC lukbak mo sese elkira mar adra ngar along leng kura mal ngalada lang okla mang suadan mo tingel wasi ngara kuk sab iul ngosu kamam mangaray gel kuk kura ab esel kamyam lakut mokla elungi rakida adra belaw komal masulang. Ale wiril mo na CEO sel krim mo na gel tengil mo na masay maba braral mangi amo ensir. Ale director kurang sura kapal ko kalela babi mamal. Yang ako ugami ng nilarasis. Nariya kalen? Sabihin muskat? Ay gel kami nga kaskal al adi mga udlen dilagi po morula fit mil tobra udlen. CEO ang matmok kanina di sokal announce na imura program. Look program na NDVP. Maybe akarla sen mo help smodi sel mo provide a solar mura lakalwid ang 800 tel blay. Paise sel ati look help pergi tara ara la dengileng de kaldu ulele el alta ma PPUC dengilo makar dergida angararwa Iraq amarwa Saudi men man lama masaran mau Russia testing mang gidro siga gero kulte allos perasid selo makardam maybe we level so this el program ADB look grantel help para dal girela to sola Gopsinge wore tego ma songo ma presidente ma speaker ma madam vice president rigid ma rubugultal belu mo tirgal pastor trorgid ba umul wasya benging masa arara July. Arara dengi au tuira arara alura blula. Arara dial rol taka ulme mumlang masa. Segi dia abal bangarinya ibelau Rauk trorela arala alura krela belau. Omlaring sia selulele dumlo omogora senet. Ese omgong botoeng mo os si sel lulu il basent. Sel dartel basent arala alu.
Ese emo ya lokol mornya gel duduk meng savings seringi el mera PUC ngara PUC le oro biu mergi da belaro di hal bak pagtakli sel mokter sel urior ng blol ngania angod altukol gimreng semrara belu waseng ngwara la alu medio imal mokter sel urior durur ngia Serat lobura 2020, egel medai toriol chanson toribionga adilu ase by 2020 egadungua aus pedra solar luil basent. Eng me presidente mangasao e gugongos ilmo 45% by 2025. Ya tengah ke presidente gidra suang lip juniora swaloval mo dartel basent. Ra 2022. Hindi kita dira adunga hotel bakas. Ya moktegania mo sa gote kadmo o ruedem ay gelngar aledra blul up el gel mitigate tra climate change e ka gidel do rogul do sao niamo o ula food security ma grong ok ma ay gel bebira industries ra tao ma blul sa del mot bok o ngerung ma misel le boria gidel savings semera PPUC e mo sera PPUC lo spe gidel savings e mo bokla bebira urelel waya o mak PS MDC tial vengil muria krababelda mabela uroki segi bomo bolo ai sei en bongo seng si sel ngesora gabelment el mera PPUC se pela gabelment ma gidru do de ukrumula gel bebira toy lo mesa gabelment wa sen ngor udel maru bengat bagil el gira ar other belao era seguido el moktegar gidel me don mokri mo seldungu seguido el basent el mos así seguido el dart el basent el aralalu selu el basent sel do mesa ya gelo ur en sebed el waya adabogo dira imol generator gid 105 megawatt ra seguido el basent omgong motor al sugumeng diage kadamo el molmel di me elebet tiagid aralalu raw digra kilebelaw daga arole rigida orgadi atogora amakamat maguk mo togora waya gobiv pek padingela gel do sing external factors outside of our control ay geya fluctuate tial ala alu rabul adal gida ultuiri ka giutuira probablemente melmol blosiga aldule ka gidel luriora gelu aseng renewable energy or an alternative form of energy via solar kadam da amia di erasil selme orgabi amro usperil lo magarda avengiri di al time en di mral ara lul morbab ya vengi o ya gulel bakpai di mangale ergide oni tergide bodo kergik o mangareom argal ga boklo te elil ngarik lem gidar boklo bote ngarik ya bodo be ergan vision boklo lungul ale gelo do seng vampire lights agele wa microwave di iltiu ma cell phone charger di iltiu sela mo spe e badala ya garolel mal giedel mora get kuro spedel mangareom hopefully agele bebe aurol don't bokla amo sabel el mo rumul en mo sabel ngul mal bo por mi seguir el savings el gida amo bokla garol gil magi ngora mahital ais ding jaga dulel gel mal bol mga riom le o me sagel sabel el guk sacrifice al mo tidak bugul dospe mang Bolmutra ala tielo freezer sel club sense bil madra sengra freezer el motuta guk itiut ndakal makasakto ndakal mo korin sel club sen gedro siga aldu ulen mal jakar ulen ekida amge ogidro bokla gidel gega raktor qabel mental blal bakra ya piushil mot bokla ndakal gol ngalak tial
gobi de rugul to ka fuling le mutul mora agem le do dingera ulit. Sula CEO el sebele seber smodi sel lifeline subsidy ada kaskra kionori mungeko. Okay. Alex Odi. Sel lifeline subsidy ang aring sel ludo del morsel mortigel ngara sugra lu el telal morio. Ese amo mo subira adra tal kilowatt mora dartum ogim. Ma aim el telal garong ral. On top of that, ang aring sel taal sense el subsidy bis kida presidente Bolvira Gulam mo mal brenga surir el guk ko suira e dimora drong ok jakal pura siobay el mo sugidra got ibol kilowatt el bol muter e mil dart el kilowatt so pagi mal lolingite orimra adam bo pora officer gidra ministry of finance amrula gidra babilngiu o bolso mil sois persegid sa lifeline subsidy la imol mora dart mogim e direct mu sel ta al sensor sel ku 151 mora 500 e mora again residents with household income rali el telal medio Dolingite kionori talams. o ngatya Ngarti la dikle beltu el dil so dilo aseta kan takter gerem kara lorure. Oh. dibus o ngai Malungil of singay. Ore te o rubak president speaker house ma vice president marogun. Dore nga suli la president ma adro olbil tel ngeso. Malo no sure ar mabul. Tiang ulo mo ursera 2016 sel do sa lifeline electric water and wastewater subsidy. Kada nilbo dingi direct mo aral mawa orior guk karsuwer direct mo helperti. Sel aral ma sel first up to 5,000 kilo gallon ma sel suwer mong direct calculate basis sel uspa le aral. Sel tora dingi dora sule la leadership velaw tulong si mo 20,000 one household income ra household ra year aluben 6,000 atala sel blay. Mahal tol ada asubir mortal program. Akhirnya town hall ulgiwa speaker yana ibay. Ilmara ngarbau manu tol ada apply eligible. Aktigal malulit kasi may malakad marur. Ay gal te alla ranges mga takleda o sigil no se urgit agire del apply. So ngani segid gire de uspe income rabla rogi. Tigelo urior agiri provide that check stabertir. Tigelo uspe mala SS mala lubet tamlal tablo SS ma pension agiri mora gelobi se may gel daseng benefits certificate. Oda set application el mu usang clear rogi other care sel blay. Ling seli di sirar adal kira blaya se direct mal ulmo so emil mo eligible dil suguba gimtigar adal mula ngani mal bring el belsel dal se di orto da yalu go boy elaga bagriki kra atlet lela adal me mala go se me adal go be bulari se belsel la suguba ngilo 100 talal word da subsidy selo mobile seringi pera 600 6 times se subsidy ngilo mangaringil nges hindi kita mura sel teletelel nasa del mo direct dero tirak lalla mangaringil nges yaknel kat moklo lava application rawa ading tel subsidy masu ngaringi or das ko sa el or eligible maluwe mura dit mem try you never know am eligible mul mem try kim chego masu eligible the provide in or sula Sula. Aga application moros. Oh. Hello, Gulitra Angel President Rabang, Claire Harvey. Malso dice el programa ra la solar. Yeah, thank you. Sulang President,
Thank you, Governor, for allowing us to be here, Vice President, Speaker of the House. We haven't yet officially launched our solar program, so I'm delighted to be able to tell you a little bit about the program. We will be conducting some further state visits once we've completed all our documents. The solar loan program is designed to allow people to put 1 or 2 solar kits on their house, and the loan is paid back by the savings in your power bill. So it's part of the Net Metering Act. So the idea is that anyone that puts solar on their house should not pay more than their power bill is currently. In some cases, for those of you with, say, large families or large power users, people can actually save up to $20, $50 a month in their power bill. Ang device ro se amori atte temel lemut el mral NDVP lo ay sertiar program ra solar andri kalsan momul. Disel mal mokte gringia wal polo alto dalon al girera rangal dengilo gyo asils. Aise di sen harari ralona u kegere bom harari ra PUC. Sea de la mengwalong titial rela dengil harari. Moda kam harara frank mo harara NDVP en seguida amo difference mo yasui. Seguida ala sel peotrom so de la dang. I think I understood. So at the moment, what we're doing is we're asking people to call NDBP on 587-6327 and just register your interest in getting solar. There's 800 solar kits coming, and our estimate is it'll be between 500 and 600 homes will be able to take these kits. So for us, we need to keep ordering them, so the more of you that give us your names, put your names on the list, then we will come and talk to you either as a group, come out to the state, or we'll come and talk to you one-on-one. Maloise Delhi sel dengo. What's the number again? 587 6327. 6327. Etia deng war NDVP. Mga se tramo mliak el meraigal belu. Mga isra uriu landi cloud to trail e wong. Mre dal ang klemaralista. Hindi kal so omdop. Ali temlame la wais mo. Ay. Mre dal mo godong al sum suamiu. E mo godong ra mre dal tamel bori ang clearalist bolsila adadu el musukumiu. Ada. One of the really important things in this solar project is maintenance. So every single customer that gets panels on their house gets the solar panels maintained twice a year for 10 years. So that's a really important thing for us. Maigal solar apolola rablimiu ngo bangiala true ragal ngari maintenance ri. Munde kam mo sangalam do society ang matamal lagi makarang. Any questions or comments anyone would like to ask? Maria Aguirre? Yes. So the question is, who's going to pay for the maintenance? Is it like a maintenance warranty or what? Okay, the maintenance is part of the contract. It's paid by escrow. So I think it's $11 a month is paid to NDBP, and then the solar company, Palau Solar, will be coming out twice a year to actually maintain, clean the panels, make sure there's no overhanging trees, they haven't got algae or mold on them. Wala ral sel part rala dengia seguidel rala maintenance. Bekkal buil el pseudo damre NDBP ma ulen chip top de lego service. Part of their payment loan. Yep, everything's in the loan. Sorry, Tina. So Claire, in addition to his question, the delegate, who's going to be installing the solar? The owner, me, or NDBP? Part of the loan. Part of the it's funding from the Japan Fund for
prosperous and resilient Asia and Pacific through ADB. And part of our RFP was we wanted a company in Palau to install the solar panels, and we wanted to capacity build for Palauan citizens. So there's a company called Palau Solar, which is actually owned by a company from the UK, but most of the installers are Palauan, and they will come in and we will set a time and they will come and install the panels on your roof. Is this connected to the grid? Yep. Is it connected to the grid? Yes. Okay. Yep. I'll leave that answer to you, President. Dia ela se mal beote tet sel modem harora frank ye mo harora NDPP. Di selo lin NDPP team ng ari ora frank. Ay se ng ari ora PPUC. Seguida already ka hara dengi. Alola sumruni ase magara provide dengi el tribal mo beota aral le gorkaw. Se al proposal. Akpo na mo lo koning so mal para governmental di governmental ukti ka se de triade kalbanga. Nawala nga NDPP tiabang ka governmental no sergir. Ata. Ngeruba ka nga rapak. O dia ka, akari ka kung tiyak lang nga solar, makabe-ebol marege. Okay. Let me ask this question. So the funding you're giving out for solar panels will work like a revolving fund. Yes. So when they make the payment, the next person can apply for so it can, not only 500, it can go more than that. Correct. The principal payments go back to the government so we can have a revolving fund so that the first amount is 800 panels, and then we'll use those funds to get more panels for more homes. Yes, so with this funding that you have, we can talk about more than 800 because it's a revolving fund. Absolutely. Okay, thank you. So Yes. how long is the repayment? The term of the loan is 10 years, and at the end of 10 years, the homeowner owns the panels. So after 10 years, they get free power. Yep. Okay. All the savings you get come directly to your pocket. So if anyone wants to pay the loan early, you get more in your back pocket. What's the interest? The interest rate was set by ADB. It's 4.5%. And what's the loan amount? Sorry? Loan The loan amount, for one panel, the maximum loan amount is $5,000. For two panels, the maximum loan amount is $10,000. Although on our current predictions, and that includes within that $10,000 some maintenance that may be needed to be done to the roof if it's not strong enough to support the panels. Two panels we think is about 7,700. Okay. Including installation, escrow, and all any fees that need to be paid. So what is the monthly payment for one set versus two sets? Do you have an idea? Oh, now that's a good question, but I haven't got that with me. I think, I don't want to quote this because I'll probably get it wrong. I'm sorry for that. And it would be good to know how much per kilowatt that costs the consumer. When you come in to get some more information, we ask you to bring your power bills with you. We say if you can bring 6 months, and we take the average power consumption, and we can show you on your calculation exactly how much you're going to save. So if prices go up, we can then put new prices in and show you how much you'll save with new prices. Ma lolo ko niya sel arala dengi sel payment ralon komayil arala dengi kami rela al malmong tira mo tiro sen telak tungel sel bom saving sel niyawa wabol daringen malubang go mo say go ringi because kom la mo ospera sil se de como ospera alu. I see. Sula. So long, and we do say, please ring NDBP 587-6327 and put your name down on the list if you're interested. It's not a commitment, it's just saying, I'm interested, I want to know more. Okay. So do you have one kit is how many kilowatts?
I love it when they ask me technical questions. I'm a banker. I think 1 kilowatt, one kit is 1.7 kilowatts. Okay. So daitang help ra 1 megawatt ra dengi. Just to give you an idea. Okay. Sulang. I'll follow those. Thank you. Thank you. Okay. Mo subasakti mo mga debe. Adisyo kalmu tele dani ase oi. Atara do mesin ase mga do song sara la dengi. Orge si ora piusi. Amos pe adi la sils. Ditara la se traga se ori speaker ma vice president senate. Atia dirigan mo together ka. La rala alu. Mga gida romda solong asa udu dirara. Oise? Oi, namo time do lang sa minimum wage. Atang makana. Ito ko kayo kasi help para all be mo understand kasi namo time. That's speaker. President man lungil gab singay. Mga do CEO ra PUC tila nga kamal do ko maulugot ti. El arogo la ada mal do ko maulugot ti ako mesring hindi kalboto ira. Tia mo kumangan el bul wisi. Makang kumasado ra Miguel, mamasado ra PUC, mamasado ra economic. Telero ba kalong okertia. Ako am nadar akal wasi kami mgrira daitoriol wasi. Dilelem la SS Ram Miguel. Sel dengar outside Ram Miguel dora SS ke haraw tax. Tilegi di ruba kalau nadar akal wasi kami mgrira daitoriol wasi kan sebel. Lo ulia belur belau. El modia kal haraw sel tax SS Miguel bibira belur adal mal maraul belur. En área de lo que mablu am Miguel, top de mablu am Miguel en de kal haro tax la gigil benefit sutil. Te akor on trio ase el al ngaria, bes el dodu. Clear ko sabe mangulong e ir. Te el bes el dodu. Sulang ra tiralger. Of course, ang Minister of Finance de kalo bangyat ng negotiator gid ma amtian la no tri magiman momsang. Adang. Sulang alo ay sir tirang. Tira ko tal drang kasi ukti ka tela drang yan ko ya ram rigel may. Tangal tangal trigar ruba kalsi ru kani ngarse di mo ya. Presidenta Dolitra PNCC. YC. Kabong CEO para help. Manuel Kapsinge, sulal ko man miga kan molasti. Siragime, tilak nga ma chairman ra board, direk ka PR ka mam. At musa wala po ko ngoto ko ma-check musing wala services silbasyo. Magime gimo na den war ka ma mitta full bar. Mitta bulwak mo nga along ako trawngila service nga PNCC. Bak musin di agi daw niya. Elboy nga mo na ka-question mo rin about yung full bar tirak mo, nga complain etir. Misegid agi matangek mising nga nga time nguk mo malalo ngwa hindi sumamar adra bulul tangek misay PNCC ako tel blakar ngulek tatmok kal provider tel service tel more adra bulul bel. Mga along ata basulungila service ringi di sel madadengi ngiril matangek misay service adi malamolom. El madadengi ngarinya generator tel along selguk extension ra PNCC ngartiang el sebel lotugura service tel 7 hours mengira dengil kuk mokmar indal giril begik ra ako dalela service el mablo along kami tel larong siya si ora BPUC kung sing mo mas ara la dengira next month mga kakuk martang yak musi a PNCC ada kay bolo lang sa ara la service dengira next month. Sige na sabi ako lumis kami. Musenda gibo mo lang as tel ala service. Hindi nga mo rin ata magibo mo sa aklile. Tiya iral may lang hindi atal nga sa ala service sa PNCC. Mangmalta kal kilo mo dahil lagi mitangalia albul. Gidro ko dim lo sois sa pandemic. Kada dim lo sois beringi
Makom bali president ta direct kal mlo war meling mla nga loss revenue. Digi minor set kurba besaba uspe aigel payment tra kami. Le kama direct kuntal service agi provide ngi logor kami. Mukuk la kadi molar ngi ditada. Bol bla karang mil per tal service. Bol sa mil malmol mil upgrade ngi. Gim modek misenda gibom stobring. Misegi da aguk segal lawai singin mer kami. Aktirek kalba langit tek mise sugum mornya problem mer kami tal service. Mom kodong almay magi modro kete ada rol wi. Tanganya ada rol lo mai setel babel dao. Tuk mali asan me yero gul gora problem na dengora babel dao. Etige ya ongora artiagiden. Musum ngarinya problem mergau. Gol elmek mise ngarinya problem na dengora. Magibo medek mise ngaral service problem ka ospeng. Mo tiang claim, mo tiang instrument ka ospeng misel gimay. Egi mudu el provide sel service lo ka. Kim gat maklia ku problem. Ako ada question ramil girela ku product tra PNCC le. Tiam ngalgal advertisement rangi ngarngi radi TV agidek el top rangi agel website tra kamam. Mutigel ku lol dinga adeng wartira. President manganya timing mo nganya consistent na service. Kung mo mes adeng war kamil di miliwek la. Ese experience ngile ang aramong yakadamla tuchi trichi el al timing maas maruba kalpor amse etangara Facebook oy tia araro kuya malmutar ngal tadim lamora 4G tanamo spare tel deiral communicate baka ngara mesay en sebe below Facebook ya communicate ko ma atara masel guk ngara ada pastu. May I got experience a problem. Di more set ko babel sa ami presidential upgrade ra service. Ngangi cell connection, a fixed line na ginel remaining elbol malo da cellphone ngaring sa emlem kodong in case of emergency. May gigida gimal mo gimot mokle nganak namin so cell ligara sir nganya outage sa dengi nganya te alel mada service. Megi kita close pero kyak musem gol obis megi bom megi museng ngal basyo ada ka service ngi megi bread el wispan sel ngaya to rawa store magi direct agi bilol gorgi klay wa gigit di mornya aisra kora seselol agi make sure musegero gul station rapa PNCC producer tel service make sure ngaya alulat generator battery ngaya backup mandakan malo ada deng wara sela balu agi megi sel akmlay nga kamanggele guk omteger kamamra ko atokora boy amin sibekal guk kadi es kangin may mo guk kadi mokmusese oy direkel direkel malungil bombo ng lamadal misel mukha mesarara le sumda ka somil ko le ko bay di wais sengi mong may wais sarma malungil kap sengel mo kami rokuy uong malungil kap sengel mo kami morkaw Akmaldiin muton mangisoy sa igel tingin lang kay gidili Robert Romero acting CEO kamam communication ra belurangan along malungil seraw era himay yakmle kolra adamam make sure ang aning ya sokal mom tangla issue ra belurangan along ndimlak malungil el sils sil antena gidil ngara tiara baba oltobra 3G 4G Esel antena gidel ngara bay ngarbe bay derbay comment. Ulto badra 2G 3G. Malungi la service al sales akti sokal mutulo ay sokmul wasyal sukumang okya kara PNCC ang aningil experience ringil whether makita TV kami maluben dengwar kami maluben internet and sa amilom kadong ngara 611 a report. Sukumang Kokolar 611 ka other answer and sa mil color nga kal 775-9125. Yak sa ekal mo sukumi. Kamal masaw. Di so kal di share CEO ra yelo program el dorul. Elo kung umralo ase sel mokte kara PNCC ase magrade kalo lang sa arala
adengwa may ga igidil dos pera pe kalsil ed improve the service mangari bebira program el maral me agota ngari abe sel cable el makmer dra blur belaw kotrurio re kada molanga seri rangat mau se mohel pergi de moria awal backup el cable ra a PNCC mang letseng molo se limong ngare imol dos peri se dire la se lo a bebira te al ro tele tretela karul dire el ablur amrigela o el top da 14 million el help pergi de upgrade ra telecamera ablur belaw el time kador tralo ro mongela PNCC ma BSCC lo hace ngara best 12 dos per seludo el upgrade ra system se mal mohtega se magara back globally ra belaw el boria fiber optic en mor oblil edung usel speed en morbab edung aral merio manglani aplan ra PNCC ra se bodola ra clo loan el help pergi del mrurindi a PNCC el time tralo ro mongela blur amrigelo hace al sebe edung a grant bolsa del lingo grant la bodola sarara la el service by the provider will service mother bloom se do ri ngari atela la grant up to 35 million el girel seguir el project mang torol girel hopefully muriate ledel makora di mneso kan update re ongoing programs len gida sion morgolo ase tamla se moy kurababel se bari lo ase grad improve service la kan sa aral if anything do sikro ase mara el merio len muka dosi ga yero kulte al girel sele aiga tianga tel dengwa uklamo ngaru era adengi maralma oise anyway sulang es Maria ke kamo ke Kale. Alam lutol mo sir maru. Alekriya. Angar along di akala ka problem ring. Di ngay club sir albor nga president visit. Engel mo di akal bapa TV, ma computer, ma cellphone. Now, kamama madingel wasya ngarinya issue ra PNCC. Hindi elang cellphone ngarinya korloger. Moda ka ngay makadamlas mo loger ada takwasi. Tukmurkalo sen dori MB amwalaringi. Yet tumaska 15 ay kamera ada bro dia kalgi dia ka torolin na kanal mo tingi. Mangarinya akmulwasi. Cable cell repeatedly the kalgal lo spare cell cable siyang ra cable hindi maral mosoro. Melang ada bulo kasi governor magi apply ra YouTube. Aldi mumalaring. Ewase madam ro ko mukatra cable bol sa mam ito siya dia kasi mo pa YouTube dia ka mukatra cable. So melata hara cellphone or tire tanamo sa moro sorry lo pia cellphone pa mina de wadi landline adi kiril hara orni mangora mo question man dia kasi kal mo understand na malsugo mo sabi smoothie bol cloud ra ngra adra blu letam lamo mi sra gay bol malu betok mulo ase madagi di mo lara igal TNC igal radios Tiro sin dia kal sabi liak ra kal program ra PNCC ya YouTube obor ni geding maro hindi dia kal sabi irel liakli mang master di ngarinya online yete to cellphone namo sorelo YouTube ya dolngit limak lagi del special program use ra blur belaw puktibo se del paper India mang kamkora telibus mo di segi den bol blakatak leng seloger en kuktia ko ngi makti relay lo ko ka smart boy se governor ding gi segi dak giramel les ka customer mong buy gol ra 611 e provide the gigil information mong bosabil mal identify museng ra problem ra okya lesel kombap to problem me odaktak e segi den bay mo ko sa confusion ra adle ko identify mong rap na problem ra customer magiba lang itek museng lebo nga tedo sa de mo involve technical issue ringi tegel mal mirut aurol tegel mal technician sa lo da kalobang kama mailing tumol ma overtime ma segi da kim ska dengwa ma adra blula customer bolo yek museng sa malgon yagi yodur klia adel mail solve issue ka o lesela kam gol dim mosta ringing dangan katmok segi da ba sa amlo wa sengi ya pero ngayon ka sa amlo lo gera leitore malungkot si president makakapay ka question nga kamura PNCC tagay wasen na kalolngas
Pai question nga kamera PUC. Hindi agi mo mkoreo ral nga sa atengi mangarang. Abay di skma maungit service sa atengi. Lendi mol mem tel dengi kama aulis ramadakta dale be applicable nga ragya. Hindi mol mem hindi alu hindi one lifetime ran. Etam le tiada kal pa problem le tamal makatrata. Me di dolit sege da PUC elol nga relia dengi mungil. Sulang. La, onge kita ada PUC maral me onger selger. Sulang. Maral waisel itu rasa maral makatatal. Sera dorura dengi 1997. Sera domi erin berengar along. Elaman lamok petuk ablan lamluk kelmer sen 1997 pat. Anyway, kan kita siap lame. Sulang. Gua dire kalau meseng makro improvement regal toran sama seng di mom tere alta. Kom lama dengan sinam budak alsal mihir berapa adengi, budak alsal bakmat. Dia Why say? Agi direct umas ngagel Sergi mo rosa igale de bior kamiu. Ngagel suggested el teletal direct dos fair protector appliances Sergi wa search ma emergo wagel gi molgo ila kadom te egal seng te egal torrents direct ngagel bebira pasyor murta secondary line ngi man mo mal magi o gi replace el monia primary line el mokmeder obli lungung e mo spread mo secondary line gay gel continue luriol gi moru lagi medengel waseng beto gadir gengal seng sel nga artial jaguru isa PUC beto ga isu sa PUC gi mome se motbok e beto gornya ngara bulul me magi mal appreciate gel tokol ngara bulul me mo so amel mo tuo mo gutbok okay adre kalta ul makro ra dengi adra PNCT di oregal chengertia dengi basira dia kal harau umkota haran se mero ra dengi dia lokol moro ba ra dengwa dik pa kama mapto ka toko feedback ngara bulul mer kamam jakadil bulang alo mangarar wal mutra bulumam rai Malay beberapa time yang jikul mad obli jadi kbar dekat street light. Lagi murmur terengi. Lagi mul mamti gua seng agel bebira agel seng cross arms seng cut out fuse raga agel dengi luai alsal makata katang. Oh lagi agel luriora abral. Dia sel modia a issues ra argid. Agi mendengar wase adrong oklo. Mas standard na drong okla, mlamral morbab, require a stable and reliable power. Egi a challenge sa mga marabi kalsils, magibla all together. Magibalmol malol itra balu, malsumang malmol may gigi diligaw, kung malmol malmolokoy, malmol may mga tbok. Aday, pumab sulang Dak defender CEO rakaw hindi importante bodo dongli amra ngaria problem. Akado kongi lo asing ngaria problem. Egir lo sik lo asing kadamkra sumakli. Matara ngeson maralme rada siaba lamla kongi sel Southern Loop. Sel mo rulia dengir tial cedro asing ngomura Airael memliwek ra koksael el mor orior el smisi isel dengi matiamo meliwek la ese hopefully help el stabilize ra dengi le provider imorala en el meramal kayo kaluk bertial vital side mang semomu laurerer el almel 2023
mang kakaring akloludo de ya PUC di yaw dudel kadi mo bla takla tiga di omara alu edi omda sa semkara lokal yang beri gertira omara igel bebe la lospe magada dosi igel udir ukte ala bebe ranges so meo sutrir ding mo subes en mau yeder mo di mo klorud selo no se ertir aquí de adrablo amom de igel issue egol ertir metemara luk I'm sorry katong putoring band aid ukti fix igel temporary hindi nga long term maran may ada mang komsulang electoral pulo maklat ka ada oy Toma marong strir adra SS. CEO. Audrey. Tiang atara mal kamat mal lamo kamang time digi mo lingit terngi. Kir tial masagar wahil. Tiel damerti. Tia sakno ingrang asel mateng laul mabaw hindi malamal tat murtial dam. Magiul lingit ra tial no mereka government. Ito dilur kamam lo se hal kat mo mat mokri. Iti ra lo isin men mutre la magir mal abul. Liway ay ka nga di way ke lol bernya babi sel obo. Sel ulam la mateng sel kadalala duud mo malia sel tial dam. Agi ko ngit lo se ko klipon nga dasul girel lagi mal abul. Kumsula wala tese mal time lit talgir el altama a Ministra of Finance lagi dangara huriping el mat mokol sel longerul trans sel 10 million. Sel 5 million sel me Jadil segi dengan get tablolot water source tiang aja bodong po. So hopefully maungil. Jaga logol maungil yang segi dulu klorin amo kakar tial belu lagi tablol lok pergi mertial belu. Oh, mal time dia karim. Oh. Kunyang. Aku ni terima kasih mal mo Josigil harap dengir kami lagi bersele. Omam sulal beklat malungil kap singay. kabong. Kikor orang sa reform ra lolusado niya adra SS. Nsoma marong silwa sing wangara tretelel wangara nyaklung yolel merkama mal ara adra balul mala SS. Retirees. SS. Sa dolitera executive director, administrator malbol sodi. Okay. Ali malungil gab singay nga kaulay taltul la administrator SS. Mal masawra ngilgel gel SS ma. Abay got talgari gal mor kami wase kom ne cheka SS ra kami el alsils. Esili sabe. Oh, sili sabaw dudi ulsel SS el mularingi masel supplemental benefit el mor account ra kami. Ngaringi tirgel dirgo check mang lora post. Emne kade bat traffic en mora post office makmed ngel la sembetor kami al angilaw dudir mang ngarinya dudir el al mora masang. Man saygi nswadal de wais kami la seng melmol mel ngarinya supplemental benefit el mamaragara fiscal year September. Ya obengel se ya de manera sule la presidenta ngayita a speaker el ngatel netano meldi moltirak la el selblel dasnya presidente lul SS moring subel mak tiolingitra bekal adalorior lom alura SS sambol blakarandir el moraigel hearing ebolo dangalisel mobes el ula SS el maral may el mal mokte garingi ya masapak cartel social security mang malmol mel ngarinya enough ludo el do ramir el al retirin mala SSRL al time ediregal mo sab el sab kalma magi pom retire atarak labsay mang ngani subel ediraga kabol dul waseng mal say gid yalla abdo boringi endi ultaso aseng adamo ol ng ekra retirement age say ol ng ekra contribution rate el dal ra al sel alanga natara al mor erura bato kay gidel treta el dangar al sel tel pandemic endi loral mo mukpalung ila economic na se duguk kora
amusum oklay gigide. Te el alta me bol kloarang miu e mola SS ramiu mo endra fiscal year. Why say? La cloud tutel loli tria administrator ase. Ngira del soba clear SS. Mandiakal bol ko so sara tarak labsay. Mamlari requirement tel dilia ADB lo ase ngira ngari omsu. Matian nomor raf emlari omsu. Nomor sel omsu mangari alla emlam katmok lemlam modar sen mor olbi raglulaw. Sella amolanga sel contribution sel bro ase gela adro rabe kalsils agiren mohara ratri beklo. El mom lur tial tretal dangarir el alsils. Oise? Di regalo bangel say ngire el mas tial retirement age. Di kasi del malmon wase di bolo kol margi de potom regal loro de dollar retirement. Al sum kada mor segi den gira tratibel ngoso ngasi sen molarngi. Why say? Ay kita gira del mo albangal. Di tara partner say adire kal mom katakilo ase morgon de kamangara politik se di borsel so den $50 laka ang ilom su. Why say dire administrator? Mal why say? Moltuira wage inflation. Mal sumang mas aududira adrablu. Mosto. Why say lorior? Eng mo mas SS el dire. Lor tirak kani. Mode adalu tengar sel kedi morsel so den $50 ma amlamrael ma angariya ta mo malatabel ma to kay gid dorur el alta ma ulam lamo ko so mo ko so tel SS. Ma yida yedel sumok. Engi as elo utilil kamangal. Etirero kung magkakarelado ng artiang ang nilo sa tarak na sa retire. Yung reasin mo malaning. Kato kaya nga sew, yung maral mo na higit hiling ang umral wasa na olbila. Amla makapiragel la amang. Kailangan dimirtin mo kanakta hiling. Ato ko isa, Vice President, Speaker, mo na higit hiling, kami amotop dahil uldos view. Ika, mamlamrun mo. Ding giren mruru era September, kita pon September el 2 ese hace una modega o do mong gata benefit maro ko mong gata kaya nga sewe emot makembre del gut makli msula Ade ulabang lemal di sa kalmutal te lemal de orenga sulit tirge rowil el contribute el mora social security tirge lo sio bail mal garigi kal haraw igel contribution rar adarir mal sugo mo Bangladesh mal gire mal garigi kal harar seles esra adam legaw ya malaringil benefit ragaw adang mang ti meranga suliwe of course ang lokobit may gimal di loloy ba penalty rar adal me file late ay gimal de osper kami lo sebem haraw sel temem el haraw contribution ra adam mal masaul Hala. Hala ka mamal retire. Klase tial incentive kami o mas ka mamal 150. Agi malaringil mo o malaring speaker al ubang sibil ko ang iyala rulia langwit silkuk mo accommodator ka ma ari also mang nganya atam table ka ma retire wasi malal ang yes el al time ang wegel gulo ko lo se ko malmol malaringil mo endra fiscal year Egida marurala al mo sa peed el Smith Ital Social Security lom alu uringi. Oh, okay. Ay makatangar sa igid el maral mo. Ngida aspigel ngarte mang ngoreng sa mango. Why say? Pamal masula. Ang umeseng goram lamang marakre kager. Di maldiri ka telul loger ato koras kira la school. Hindi ko naseng because ang paparablo hindi kager adang mal hindi ka tapere teal maluk bel dil du sesel kira lagi luk program la school ang ngul bodo ding lo se arang lagi ada menteri ka mal cloud tutelir adang. Minister Jenkins. Okay. Alam ko the save our best for last. Kamandagat nakadale nga adraw nga along. Ogot, masira masatial obis ra minister akman subra school. Aktim na subra ngi se wangra nga ungilangi nganing gospera ngeso. Ogot, akmil surba achievement ra nga kra school amal nga riyo.
Let me explain how bad that really is. At tiagita 99, tiagita 50, tiagita ngarlong. Mangario. Diaka di belaw, rogil, the world. Ang akara belaw hindi ka mungin masub. Ako man masub na tiya problem, mga ka, ngalaga. Kubalong, diaka sa belam dasu. Mal diaka, nga ka mas smart. Mal sa belam dasu. Amonday at tiya school. Aula programs ringi, diaka fitra nga kara school. E so lai ngak ma team ngak ma director Kikalan and Director Mool, we start to masubra everything about the school. Akot, osbra time. Osbra time la school ungil dia. Man kita calendar la school. Makloa summer break, ang kamamsaiga, and dia ka break ringira during the school year. And malumaringal ti. Ang change ringi. Ang ongerong, ang kakasong ringar. Tumira school, and dia ka lomura tutaw. The president masay mistira kala tutaw. Nga masay dia udaw. Nga masay dia perera udaw, mistira kala. So we did. Man kloa change rangal. Ang alkin dim lam dia kasal mal soira mera school, mere mera school. Tungok lob diri rangal kara aselir omur mral mora class. And mam dia snack ra class. Nam dia snack ra gal chips ma soft drink mangrang. Makro change ra health ti. So it's must say, sir mo mereka ra raka giman masaulun sebel continue I gal program ra lunch ma breakfast. Direct mam so mama o gera tigal other US Department of Agriculture mis kumam ra baby la ungil kalda. Agwa program ra imora gal yuns rogil ding dia kapelaw. Elang mo sel ongirung mo masa chal I got subjects la school. Subjects la school a malungin. Hindi mal missing a one a maklo lugo. Diya ka lo si sakra ngal ke o manguyu. Diya ka tal class ra o manguyu sa elementary school. Ang sel nga ka sa mora high school, diya ka 72. Mititu manguyu. So, elang sel money at tial besa rak, money at besa program ra reading la school. Agiman nasura raka mo spra technology at help rangalaga. I got laptops man netbooks rangalaga. Mal sebel mo ni deal at manguyi ra ungilangi. Daka sabihin di masanga nga tara papiera in let's say 10th grade, mistirira 10th grade book. Au kaman madingay in that class, a one nga maduk manguyi ringi. A one talgip manguyi ringi. 22 daka sebel manguyi. Daka sebel masub. Sige takul man kita learning iti. Mal beyot. Agi mo start maruringi start tra ongerong ma direct nga niya mal klo problem na schools ra belaw. Ang akra school ra belaw start tra 6 regil. Ang akra blue rat rogil start tra 3, 4, 5 years old. Ma klo head start the tit. Belaw behind. Sige da ulman mi start ra kindergarten. Ela rakad mo start ta kindergarten a Beckett Elementary School. A 5-year-old. A 6th grade will continue on with 1st grade. A ulman kiran mo sila sel kegere ngalaga. A ulan sige ta temela malungil a brain na tir absorb la language. Malungil. Sel mo pasra 5 more 6 7 tal mo mamulingil tir. Mo sa klol adem subra to wera belaw mal mringala. Kaya mal biyot. So anyway, so ngani agang to ka subject some rule. I know namo agim namo ngana over time, but I just want to make sure kami ngay direct ngani baby la clase subra technology most in every single class, science, language, art, because what we're doing is individualizing the instruction. Again, sensei motial reading assignment babier masanga ka computer. A computer may take an mo luithring mo at a reading level of every school in the class, every student in the class. Sebel ngani other 12th grade reading level, a 3rd grade reading level, a 4th grade reading level. They read the same material but at different reading levels. Sige do sen momrek
Sebir mukado ma asaw dringi. Imam tulgit mre da muguyu. Direct finally, I got social studies books ragamiu, rangakra school. Mal maut and maut. World War I was a current event. Mal meoda. Ma change ringi rogil every grade all the way through. And bebil sel tigang klorngala mospa electronic textbook. Sebel diospa a tablet tatir, over reading book tatir, science book. I got book rogil sebel esel a tablet tatir. Aula on mal masaul and gal legal frank e mal mosquito dengi. Mal ospera dengi. Sebolaga dengi dagal sebel masub. Oh, he's gone. Too bad. But I got gida baby. Direct ne starter Mr. Sensei. A sensei in there degrees at the 75% of the sensei Ministry of Education, they got a bachelor's degree. I will start a program Lobengela University of Guam, PCC, and Ania Cadre at 20 sensei, Temora school, and Malaya a bachelor's at the and Momreka at our next year. Es el Momrek, Agimo start al Mutadimo. Emo Sebel Masub. Etel de bachelor's degree of science or engineering, bachelor's degree in education. That's what Mosisak. I got get a baby. This starting, remember, school or July 13th. Malmare. And we hope the programs in the summer will help. Morning a best program every quarter break. Long on best program, first quarter break already scheduled, which is going to be music, dance, and movement, and be taught by other Adoishim Name helper. Okay. Anyway, I got Butoka Dorul, Butoka Seber Mongil, I hope. Di will hal mo mesa nila test grader here mo mesa ni. Okay, mabsulang. Okay. Yeah, separate. A language arts. So I got two different curriculum, reading and language arts. Separate. So A one, the muya esera class. Right. A muya book, my gang. Ongirung, it's called accelerated reader. It's reading fiction. He sells surira muyu, e muyu ringi. E muyu, it's inside the computer. A computer, and sell momrek, must say, mna test. Mna test, mna grade their kid, and move on. So every time they finish a book, I'll give the sensei malmanangay, one reading level. Okay. Okay. Which brings me down to a question that under discussion now. And I think I talked to you a little bit about it before. And this has to do with Ngarolong studies, for example. This is Ngarolong studies. And that can be incorporated into reading, anything about Ngarolong, whether it's stories or storytelling. So is there a possibility for Ngarolong studies to be a component of the curriculum, and that you can do the benchmark from 1st to 8th grade if there's a possibility? There are many ways we could do it. Okay. The first, Seber Ospera intercession courses. Seber Ospera without anything else interfering with it, so they can just masuba silimo for 3 or 4 weeks. That's one way. Another way is incorporated into the language arts curriculum, which would be ideal. A third way, science can be brought into the science curriculum, or the Palawan Language Commission study. The reading course itself, it can mean anything because the students will choose. We have an online library of over 890,000 books, all fiction. And not only will the students be able to use them, but the teachers be able to use them. But the company has opened it to the entire island of Palau. Anybody can read any of those books in the library. Minister, I just want to mention that there were stories written by curriculum writers several years back. And I think it should be stored in the MOE somewhere that I think could be brought out to be part of the reading, because they're like
stories about Palau, that is actually reading books. We found those. You found those, yeah. They were inside a storage container way in the back. Thousands of books, really, and some malbaes albaes. Director Ida, she took charge of that and got collections of all of the books and has delivered them to the different school libraries. But we still have a lot of books in there. Direct ngani, there are many new books being written. I just was given one last week, which has been written by a young woman in Palau, and it's really good. So there's a lot of things going on in there. So we can definitely incorporate those into our classes. Thank you. So long studies is a possibility to be incorporated. Okay. Yeah, okay. Yeah, move to. Okay, Lula. Abigya. Nga kura digi agere mlai mitra nan okla akmada sing halide raklugo kumang nga sia dali ngartian mo tutal ende kaurior masku raklugo. Di ngari awok kasana ra kuram dara tutara 5 o'clock ngari bibir kamel mori mang agi hemal mang madawar kami rogula se mem join at bora awok kasana ng world no tobacco day direct the celebratory lang mo. Di so kalau siak mal mereka suliu rogui ratemi iloy tel mertiang lese oti akla mereka yang kami umabal tiga yang kami gira balwas le amat maklala kabal men tergida ada kalin ngar elar adalo urior murutra urior ngar elar rogui migida atmage kaya sera uldasu makpral mereka suliu sel di belakang loger ager ongoroel lege ida yimodakta ye monge malas men morsel koter pura babel sabamam make sure kami wa radra bulu ako traro gurtoy paise ako mara speaker wase kama vice president ra senate kita mal di autora ako taras kada mo tokla tora school ma hospital yo siga agarul mate alan mora arang liget mang albora yang idilger kamam amul open office kamam ligire lang idilger ede so kalau ay so ase gidre lang amal madengel wase tutukangan sa ngaset mamlari sel lastel kadamal ngal tangatri legida amlo mesat tial de bede rablur belaw emlo ngitrar sa lid luase oy sa amal ngarae hindi gi madengel sen cloud tutela dong oriyo maringi cloud tutela lang ari ang wilom subul giren bebas ka maseseludo lugar aso baklama maraigal maral mele de rak malse en ari sub lagi mo sigira ang Israel imo atmok lagi mo imo speri din ngari audo don mo help para tokora school hospital tokora blabulis ma state government ngari 2.6 million masay ayos ang angal urturi triagidel sa lidel ginien maskit seludo yakles yang bebirata meng mo confuse arade harper to ase conservation investor to ase trigal ame maray galingi gerbela no trigal maragi to mati katang arai yang wil toy katakay nga seor sayigid mosi gay rogol el doul el help prabalwad mang maral mong ang negotiation ng kampakta maral putuluy katangal tanga teradra marigel agin ngel wase selul bersil mergit amomdel ikadamutrada do ele kadidi lulutir atian nombre karra lo ase selul bersil may unacceptable ongero change ra adal gi modo durin so maat ngaria arang lela kabelment marigel mga do mayidel tablol toya amla marul makpaya ser minister marbek lado way gi lulugo triger ruba karabak ayer rogul issue domda suaseng mo kakaringia ato korang kampak dodar sen mera a minister maradal blodar sen mora blura marigel el aldo sa dra kampak tira sorry rore adra ureor digi da sodan mese ngidil mere de lungil mese ado ureor ngire la makodi sokal mo o ay se yegid o ing awa mo rarang mi na tukar soldar marigel ngara blura el all time agulung la kartir serak pora hawal wase kamo esperar turist mung asumung uktikan mer turist el memel al bak lega
Trigal solda alier drablu mendirigal si turist. Mesera first del dia lame ultrot ada amsika drablu. Kedo siga iga rogul teal lo ase un makara mo udik drablu. Mo urio la karu mo la sera drablu. Mang om sulang. Oi, gabong. El time adital PCA a 501c3 semle time ratiti tet muraljen. Okay, ndekam sulang ara wil magi notary magi direkan mo ngadul girel. Atara dono dura adram rigel girel ase kamam another bela wa 5 hours ridamra skogira Beijing. 25 hours ridamra Washington DC. Malbebi rata magi kana kamril osungiu. Muk mga bebi ra kong balir kamiu maradamil mekmer terbelaw emol ngosel magaliget karabulumam malakal dil asa nga mal di budul sel bitang kung madri ka som namis re kondi igor aloit mang kada mal wai gigi 501c3 may gigi betokal tealla atara adong adur til girel blaktak la atora fima hindi kal girel del afima mlari etung beti era temna open asim na sense tem sadra fima elek paseng tokora climate change. Oy, kita mungkin wase tiang dia sia uwi bani di meralme. Oreding namas adol ma typhoon am namo betok. Aiga bekal sit da albangan. Mungkin me enges ura fima. Mang kadosi ga gero ulte al ma igal ngari akla ngir kami please share lo mungkin la minister udu imal bol Zebel Lodars. Sulang. Oy, pastor. Oi. Dan wai say mal important terjadi ang kita postmaster ang artiang diri ngari adul de wal me postmaster wase ngora diri ngari kampak terjadi diri kapon mereka mal lambas ara legal ara la post mang atara ngara negotiation ang kampak tatokora post office mang sem nomere tigira da state department ase hal tiamring ngel besa negotiator ase post office atro so is namara dia dem saudari di bagira droga postmaster wase ngara malimis sem lambas ara le kita dari kangarsel kampak terjadi mereka 2024 maybe sel help pergi dan update itu asik kata kira sulang. Pastor mansaule selmle flat rate ngakarungu ke delegate kamlang suka kalme o ais aktim lang sulela delegate tergit direkal semaklit nilagil dong okert tilalule me pastora postmaster. Ikatangal tanga tro asesar lora la adeliget. Ngilagi dia hotel mudu loro ra post office rel alsil sil hotel kama tatemer kama mangara post office. Kadulurol molmo kada mlalmu tlo sisibi sera February 1st. Mlasoy sel flat rate. Ngala wala dirga kam salmal mo mesrin ngara Facebook git sel Monday ma Tuesday di mo dori $9 ral segi del box gomgegi ratuna ma asigi michi magarbo mas mergo oldurok ringi ese segi del rate president tangane gegi rogul lurol blalol goringi lo asea tegi del negotiation ra kampakta almu mo reinstate tiger roguil mleten tingila a post office rigit el modia kadbora international ngari auriol el gimaurio ringi lo ase aigel tial aigel address belau
amo adiwa igel adres rablo amrigel igel rogul kombala sa el ol durok laklal el mergit. Melmute la presidente sel luror el mraer a street naming igel omngakla rael. Maigel direk el momrula adres rabla el sel order aklal ora internet ngoger a home address ergaw. Ay gigid rogul luror presidenta dorol mngatmokla. El mosabe el momodars ya belabol lut el mut mo considera igual address ergid ra postal service ra mrigel el domestic address. Seguid mundimo kmed el diosisio seguid el arala dol durok ra alsela merbelaw ra alsela mrigel. Seguid agora que de blom sodel mal betok auror el mngatmokla a director mlaire aurora la omura next month el mo renovate el post office gida se mal matatang namostata la mars magadal mut el mo renovate ni direk el taraurol ese mo sabe el mut lo daga el mut el 3000 el box el smugr al sel el andi 2825 box al sel selbol mrega renovation ayo renglo asebol mamal smugr al mut el dalel del telael Presidenta direk mlamal gornga lo sigra boldo oringi a post office ngara bitara airport. Sengar al sela compact agreement. Seguid el post office mora a bitar airport a direk el dol bedeb lo asem el moringi a email tela el box. Seguida el sebed el mangatmokla direk el tarauror el ngaringin lobangel sel digital residency act sel la alblal kat makler ador olbi ragalulaw mangnamola arablur belaw may el alsil sa yorol lo asea tirigid roguil mo resistel me resident trablur belaw adirek el mo ngaringia digital address tir egegid ludo adirek el mesois el mem alura post office rigid betol uror el maral el gomagal migre luror endi kulingit kami mabom mugod men moldorok laklal ay gele arngal geda mal sorira ay gagidele urger gluas kulingit be moldorok laklal melutel mos el mobtoga udo del mera post office gid melutel el mutel mo ngila a service gid diga idakto em sulang Sulang e postmaster. Malungil gabsinge presidente medik elegel dilu postmaster general Mr. Asanuma. Segi the flat rate lolgorngi semlos bel ulil me post office say up to 15 pounds. Sel pemolenga ra 15 pounds sel regular ral say $110. Di elang di dori 999 kom sulang. Amen. Oh, thank you. Ali president tengkora au eragi mora cuma mau mendengar harus aku kira lah housing marifar kalau tak kalungil ome mora lagi mam kimola paka montar ko mam mo kay dire kim kau tuloy da aku sabi elen harus housing Kaya ulungong ng artiyan ukom tera pala housing authority mga sen mosmada bebile kita mos podi ser update tergira la selve ser 20 million. Malungil gubsangay wong teay ma gobernador ma president tigal gimdila kalmay arung wak so balang malgok mutmok na kan rolong ngel masa mogertal toy ala housing ang ania program ringi mang ania
Pekpaningela daw ora loan si will apply. Renovation up to 25,000. The director as well approve. Say he will exactly see sabel niya approve long term up to 25 years. Direct nga niya 5,000 loan direct will apply ma 10,000 sabel. Mang aige mali discretion na director sabel approve president. That'll be through report. Now, direct nga niya program a new home loan. Seguida mo require approval report. This time, sa Dr. sa previous loan program lo gives housing commission. The raise a level loan up to 60,000. Hindi marada wala mangyari wasem na masa na materials. Ma okol material amla mo ring tigal contractors amalani contractor. Magi mla mo mesra te al increase ra loan. Direct loan sera blue magi mesra te al increase a term ra loan. Hindi kal borba monthly payment ra. Aran, elang time sum ga $60,000 loan, term ra 25 years, monthly payment libre lang lak ng lartuklok. Mang sige lang mo mesin niya overall, malas mo lang sa radabluti na. Mang agim la present niya proposal mang aigal lundaswe pastor ba require umsu dagdi delay el mered motoy mang seguida rol gimo rol girela la pala housing mang Diri nga niya udo, the sira na ko apply. Although that they're going to and you do the sell Palawan sing and you do then. This loan will give sell $15 million. Hablar kami 3 years rogid. Hindi tet nargenge ruba. Namra ong ilagid akyo ay sergal was endya ka sa emel aplalo ng momru rablay sa trabalu. Hindi igagita tel ngangi mang agibay mo ni ragmew. Oo asum komor obis dam sal momil mos pa ang yesurngak adeng warngak ang gagid tinam langli kom diogen ni ngowai sungi hindi inso ka lawai sungi kumeu 775-2432 Wala. So Claire, maybe you can come and explain the housing loans. And then, we'll get the NDBP. So the question is, I think he made it clear that the HLDP loans, they have no more funding for that. And I don't know, maybe you can give us an update on the National Development Bank. And then talk about the $20 million. The $20 million. Thank you, President. NDBP, under the HDLP program, all the funding we got from the government for the initial round of HDLP has been exhausted. We have no more funding. So
currently, we're lending under our existing home loan programs of the first-time homeowners, and then anyone else who's a second-time or third-time homeowner. There is no So cap. haladik gui daige sell mle program sell 15 million. Di mo bla katak. Semla mo kem dulu daw. Mela sell osadri il program ra pala housing, sell dimna program artil ngari udo del sil giba housing loan. NDBP adri ngari udo dri lurtu daigel dimla ngari loan ra ngaramo. Di segi del mle 15 million al masadra 1% loan. Semla mo dia. Di bla da bla katak ro se da bilil sia arbek al other bela man kadar sell loan. Melanti mo yora olbilo ase kadar mutro mal ser other bela rogul mohara igel pes loan le that's se aderi lilil girel segi del first 15 million. Ngari alu el million el bla adon tin more NDBP, and maybe that's what we need to talk about is the new 20 million that's coming. So okay, go ahead. So there's $20 million coming to NDBP. A lot of that will go towards housing. We're currently talking with the Minister of Finance and the government about what housing loan program that will be under. We haven't got the funds yet, and as soon as we do have the funds, we will announce it to all of Palau so that people know exactly what we're offering. So adi beotro mo sodel ang mlani resolution of el pasri all bill el gire la lui el million el mera kablement terbela kadungun masa NDPP ndi tiawal belsel NDPP tira mo harari segi da dongi ringil el may e tira mo masa sel program lo asem kara di clori amo top del gire la tokra housing. Okay? Thank you. Anything else? That's it. Thank you very Thank much. you. Sulang. Domesing ang namungilay gelger. Ale di ngariyo antige legor governor magwong tal programa housing abodo saudri ekdokem that time. Ngariya to requirement ngire mo ngin smart magulni tra governor was a bom mesa ungil temem e mom godong dulung tul metyang dim sa to housing. Makalal di mertia torbungi tal durgid ang akmal ngel wasir adaman mesmerial madu matigaman mesmerial lo longer di tama dimran mong itikakir roy demlay pamesringim atru clock ma betia digil mekarmu da bolsa de digidol mogodong Michael official lalo aiselgid ang abo kun tira pastor balgu damar ngat tanga pastor may mabol ismeri on di brigil lobang lungu malorar bek ala sulwakla. Sulang. Awal dulu. Ubu Dios ngarayang lagi memang alkob sengay dulu. Penggela uang makaronor kamam. Marol bang serkam orang asulem ra presiden temakya ini tinggi mar ado lulu ngar eungel ngartiang nasma lagi roku imle operador al doswam marang mam imlamu blakatak alkob sengay materi lagi mengayang eso. Pemung tigai ke morer semusab akar bek kelada gibo morai dan mai geli gibran gilmei arbek kelada menar orior elmei gibo morai lagi msel bak lang arul imam agil malamol medam dios ra orang kamam e bolsab medam dios ka karger ra dongalam omro lela bulumam makamam bolsab en mu kalang klemen modang sang klem ngar alsen ngariak keltareng mabeltiger reng ra dongalam el belu marade dam dios merang asulem di bloy holingit mo keltanga presiden Cabinet ringi marukul direktor sama chief selme alkob sengay kibo moral edam dios sigim selba akla nga arwil imam mulmul tagel giblar ngin may brang asem diploy le direktor nit mum tatra uong ma kabronor marbek karteay marbek masil marubul tial bulu kay ong ma mangarang pela Yesus Kristus sabalam amen.
Ra ko man solve klade ni mertia po to kabi.